rise and own your Monday. It's a new week, new blessings, new opportunities. Rise and own your Monday. Streaming live on Facebook, joining live on Facebook. Now I share link no I'm ofufro so to me I should be and I pay live on Facebook, live on YouTube. On Facebook, a DLFM 106.9 on Facebook and I feel so on YouTube and so on. A DLFM 106.9 show proudly brought to you by Lumba in Super Natural Mineral Water. Lumba in Super Natural Mineral Water. Always proud to be associated with the breakfast show. And I pay you chiao kwaba. Oba Facebook page in the swa. Wadaroma. Share link no na afe wofufro bin so into me and hwebi. Now together with my able team and another pay. Yedi Anidaso Wɔhɔ Obia. Jumedi yedi brewo. Executive producer in Shraba Kwadwo Samibi. LED team ne papa. Kofi Taylor, DJ Maron, DJ Fiba. And afe team ni na attached with support coming from the programs managers Mavis Ama Insure Silver Lady on the pay. Bedofo Minyaba Minyabema me mame me papa me wa fase a wotie me on the pay. Yen hye ye hu nkran kakra. Yen hye ye hu nkran. Bedofo ani bre da wafa. Ani bre wo hoyi. E da wafa. Empanifo se kwantia wo hoyi eye musuo. Kwantia eye musuo. Obi nya ne de enra nti ene nti na wo pre wo hui. Obi nya ne de enra ene nti ana wo pre wo hui. Ana pay me ka sembi de akire wo kra. Minua. Ma me no kra enkasa wate. Predia wo so wate. Predia wo kasa wo no. Aya pene so. Pene dia wo no, pene so. Enibre wo hoyi. Edo wo afam. Kwentia e musuo. Ma wade a wo no enso wani. Ade a wo no eya ma ne nso mobo. Wa wade no aye bibia wo nti wo se wugya wade no. Wani nko ho. Adwuma na katua ni sua. Nti wo se wugya adwuma no. Wo bi nya sa adwuma na ye. Ana pe misro. Mwani nko de wo ho. Wo ba na wo se wo mpenu no. Be ma bi nya no. E de na to kete papa bi so. Wani so de wo. Awade na wo se anya no. Mane so wani. De wanya no mane nsom bo emfama wo. Mesro, de kuta wo no. Mane nsom bo pa emfama wo. De wanya no mane nsom bo emfama wo. Zanse rade anu mu nsam. Na se rade nsam ene manipa eyo defo. Erade nsam nhira ene mo nipa eyo defo. Anapetwedi ampon basayi adom no won ka ho. On to nsam. De be musuo ene yesan no. Won pangu emfama wo. We ene mefutuo. We ene mempaibo a mebo edi amao. 19 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. You're from a Hitman. From a Brack Wabana Marching.
Kenya Kupan and nothing Kenya me and Tonton Kenya me. One job on something in the Mugolo. One minute after 6 a.m. here. And I stole my breakfast show 106.9. And I'll pay you then, Uncle Passer. I want you for fun, yes, here. And it's a beautiful Monday morning. 106.9. I'm also someone so friend. I feel what do I sit that back? I'm my old friend 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, Brakwa. We about your Frosty. Brakwa Bunio. For now, I pay you then, Uncle Passe. Brakwa, down about Kenya. I see. Say, Wama at the Pebia Chimney. Now, Brakwa, quotation, when some power the above pay. Media, they may bomb pay and say, Yammy. Obia Nason, Ewo DLFM. Or Massa, Asempano, Emura Nason, na Enquires na Kuma, na Onfa Mobra. Right. In what the Bobra, Ebeboa. Medenya miase edi mama busia eye 49 abusia kese no ene gola abusia kese a ewotema ene asante befa ene bomase ne no nyame nhira ye nyina because mente asemboni bia no pay nyame nhira wo bra kwabna so ene DLFM abusia ko ni nyina obi bia o ma DLFM etimi bam framam ema yetimete yenka wabra 49 so me baba manum na mansa etemenka nyame nhira ye nyina nyame ma yakoma so ade embrem na awotwi mu na sebi ye bia bonte a sebi yenya hweye papa because they say we mu ayu nti yenya hweye yema yani na ho especially yenya ye soli ani edi mobile phone asise yasom ni edi cross car kwan ye besre yensesa emfire mu baba me do this here Yankopon enka ho anope. Good morning. Good morning. Me patcho Frosty. But your family, or you might make us a free dance, man. Or him an pay and then Yankopon say. And I pay the radiasi and my young qua. The bushy unqua. Black cobra wouldn't we bushy unqua. Amen. Dear bushy in her. And I pay me a make us what they say. You don't have to be breathe. Yet it does so for, and I pay with Kenya. I mean, about it for one. I said, Uncle Tony, a demo boy, dear. Anope me de radia se ma bonne ebusia. Make us say bonne adia to mani. Amo papa kuni baako edakate so. Na wotwi et ne beto kete so. Enti me momu nyina shedin. Me ma bonne en bonze family nyina me momu nyina shedin. Ewadin kaya kuma. Right. Ondudwi yakuma. Ye wo fa baako pa o de ebusia ni. A bibi ni aye dwane to ano no. Ewade eshumo no. Right. Ono so no wi ano. Ewade de ne kona ho ti. Mate. Ya ka echi ne ewade nka ya kuma nto yeyem. No mbo ye ho ban. Enyina anope. Bible say ma wani nku ewade ho no obema oni awakoma pe. No cre. Nti wo ma wani nku ewade ho a ya wo hwehwe bi ewade de bedom. Wani abema ewade nka ho. Amen. Mate. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho Frosty. Hitman patcho family. Me kasa kanu town. Lizzie na pay na Yankopon say. Hitman radio side ye run na wo twufufuro. No crepa. Omanga na da ho baby a wo. Yenti wo haw ni musu. Yeni yetie ni yebusua. Enyina wo nkwane ahoden. Anopete kire madabo biemu ni moje edi emu afusane a ye da Christ ewo ndokesi e wi na di abre don nyina de mayen bi de rade asema for na ebusia be de na se woni bambo ne driving a wo hwe ne to abre don nyina o ma ne ho masem
yɛnti wɔ haw ne musu adabafo a wɔyɛ mu awurade de mo kɔba asomdwem ne yɛnti wɔ haw ne musu ne yɛsɛn anɔpɛ Kristo din na nuonyam ɛne ntontom ne nkamfo nka n'adom nti amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie Comfort. What is say? Nyame adom ye ho ye pa. Ye na Nyankopon ase. The radio sympathy from Auntie Comfort, Mr. Pick Farm. Okay. Anɔpɛ the radio say. Ɔwɔ ne ho mɔbɔ ne n'adom a wasan de ahwɛ yɛn. Wasan ma na de pa konkron asan ti yɛn bio. Yɛnti ahwe o. Yɛnti akafrɛ. Yɛadom ara kwa. Midana say. Emma me media kwa me mama nana my pastors any more any roman ni busi afasi dan come nyina nyame din Emma nyina amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, Debbie. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mami anope wumpo te say. Adomani akeyi ya o. Ya de Nyankopon ase. Ya kai di obi kan se manage ne kakra. Nice one. Yenti one ope. Yo anope de asendama otia Nyankopon. The Awurade ayama me no ebo adwen ne ntiase so. Asedana ya da no nyame otiem ye mpaebo. Nyame watie me. Wa mamamfo mpo a mehwe yen. Me da Awurade ase wo ne bambo. Ene ne hwe so pa wo bo me ne me fie me ma na me nananom. Awurade shabofo ma yen. Omo bone bonsam nyaye mu kwan. Awurade nso bo mu a moye adwuma wo DLFM. Adwuma ne mu hu ban. One day mu fi badade ya me ka se Awurade mfa mu nko no mfa mu mra. Yen so a ye frɛ Awurade ma bambo nye kɛseɛ. Emofra youth empanifo Awurade shabofo ma obi biara wo man Ghana. Awurade abia ne han e de ato yen so. Enframa ye hu me ya nto ye ntua wo de akyɛ ye kwa. Enti adan na me na Awurade ase me dana se wo me bambo ne me hwɛ so pa ni wo yie ni adoye a wa yama me. Oh me menda no nyame agye me ne me ma ne wo haw bi anka eto yen no nyame agye yen afi. Me de Awurade ase adom nti amen. Amen. Auntie Maggie. Good morning. Mommy, Hitman. Mama Esther. Hello. Now I want to say. Nyame adom pacho me ho ye na so e. Adumo. Hey, yeah, the Awurade sin na no pay. Awurade ya defense. Ya wa ya brabum. Esa say ye nye fe enche obi. Eni eni sika so enche obi o. So adom no na adom ye. Hitman. Nyame enka wo ho ate. Nyame hwa wo so, nyame hwa wo ni wabusia nyina so, ne DL abusia nyina ne ye su ye busia, ye ma ne ye nana no mo Awurade nka ye ho no hwa ye nyina so mama Princela ne ma nyame ma na botre, nyame ma no kwantintin so no kwahwe ne ma ye da wase. Won ye nka Hitman nka wo so, me so me ni hwan na ma ba radio so abe bye bye manu. Ya domania mobra nyame ahwe ye so aboye ho ban the Awurade ase Hitman nyame nka ho. Amen. Me da say. Good morning. Binyamajio. Asante Zongo. Hi. Anope ye na Nyankopon ase. Yo pipa wo fa. Bo ni a wo wo. Mo ni ko bi fi. Ni eja. Tinkwa o. Atemage tinkwa. Ti anope ya. But from Quaker Nka. Now, I me mammy nana no. Obi frame before it is. And I watch you from a to the I said, me the daddy dining and be seen. Or does any be a what I see so? If you're young coupon, not some no. Nadia Kina Eldia, I was so. Amen. Amen. Asante Zongo. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, DJ. Me patch your frosting. Me patch your friend, Miss Akodi. Me kasa free time I come to 11. I'll pay your name, Uncle Pastor Sakodi. DJ, me the Nyamiase, Emma DLFM phone na me the Nyamiase Ma College Association. For na me the Nyamiase Emo Abrabo.
Mede nyame ase mama busuafo nyina. Me sofu penny Honorable Bishop Richard Jeron Ahiagbede Adonai International Ministries of Womidanase. Mede nyame ase mano. Mede nyame ase mama Sister Zila. Mede nyame ase mama Sister Amekwa. Blakwamra nyame shiraw. Ewon sempa anopa bia one kwadwo samidi mode breyen. Yede nyame ase mama brabo. Momfa mre yen saa ne nante so. Ne mfa nyame akwan so. Na bibia nwie peye mae. Yede nyame ase mo bia. Amen. Amen. With that say. Good morning. Hitman. Kofi mama minti wanopay. Hitman wabo mi di no. Hitman yede nyame ase on mpempen so Nyankopon di abedu. Me da nyame ase ema Hitman wa brabo no nkwa ene wabusia amonkwa ene ma brabo. Besada nyame ase ma DL workers for nyina amonkwa ene omobusia. Besada nyame ase ema ye mame odobroni Enquala no ene ebusia da nyame ase mom. Besada nyame ase ma Hitman no say sometimes ye da nyame ase ma ye ho a if you are yetimu say o say yenda nyame ase ma fie no. Besada nyame ase ema DLFM station ho ene ye papa Lumba efie ho bida nyame ase se Nyankopon ontema ho na onfo ho nye ni fie na ombo ebusia ni na ho ban ene DLFM fan clubs for ni na the likes of precious fans of DLFM Players Association ene omo amaka ni na bida nyame ase ma obi biara otie DLFM anopare Hitman oni nyame ni ejuma Nyankopon council home. Good morning. Good morning, Bakoba. Your first say. Pacha Jofusia, I wish you what I will. Maminti wanopay. Bakoba Pacha na pay Michio. Mijo sopa. And I pay you Danyamia say. Danyamia say, Mammy, you are nominate Membanina. Yachena watch you from Yantia Carbon. You ran a watch you from my Yadana. So, when you name would your mammy name member. Niminianum. Yes, then I watch you me here favor. On friend so many member Niminianum so. Baby, you bet you a number seen a radio man Shrambraho. A radio Casama member Niminianum. On to the name say, and when I watch him, we can come with say and feed him and be moon. Blackobra, Yamin Cosum Casama. Yamin Sin and limited deal of Abushina. Yamin sending when him. Non Casamaya, Brabum, we may as well not pay what do we say. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. We must share for us saying. Nanada ko ya dum dobro. Yana no pay na Nyankopon say. Anope de ye da radia se. Se na so am ye hu ne han. Wode ye twa na atwe na twa mu no. Na atwe fofo asaba. Wa me ye hu han de a ye sere ne se. Na atwe ye se simu on san ka ye ho. Don so ye twa. Asida ene de ma radi. E da radia se. E da na. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me patch for us saying. Temakom Titu. Mrs. Minta. Bakobra. Yeah. Anope se radia san you. Okay. Anope ya san sorry if you kata so ye dai so ufo. Aye tumi ye nim ne na ekoso. E wo wiemu. Enso ne obo soro nya asase ya boye ho ban. Na anope ta chamada bodwiem. Moje di emu afu sania. Na ya dum bi keke. Ya sam nyina ne se. Asedan ka no Awurade ne din e woni oyema ye de ne de nyina onko nya ne saa maye na DLFM nti ye beda na se ye beka ne kasi ya no pa bia efiri kasi ya no pa ye sori a ye pejo no Awurade e ka ne kasi ne na meni ye asane ye fie mu apie no enu nti de ne de nyina ye beka ne kasi ye anope mi tia pressures for emu mpenifo ne nkwara nyina obia mi tia obia Bakwabra. Anope ya nyame ase. Amen. Enna so ye da Awurade asaye. Okay. Na wasensie no. E de nyama foforo bebre na edua wo mu na wabeka akire. Anope ya nyame ase ma wabrabo. Onko so nsiesie. Anope bia onya ofoforo. Nyenye bi nsie ne mfensi abonte enkobo ye bra. Awurade nka wo ho. Ofi kɔ no mfiba enye nsira. E wo Yesu dim. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for us saying. Pacha Femi Janet. You, who can say free fan? Pacha mi pacha free aviation. You, and I pay your Nyankopon say. And I power me da radiasi. And my me, ku, and me bamu, and me family me bamu.
Midawadiasi ama muamuo DLFM nina anopa wesu asom na oka odimae no ye dawadiasi ama wabrabo. Yaminsi uye. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning. Me patche for saying. You're from Nanayaw. Nana maminti wano pay. You're the Kasoki Adenta. Maminti wano pay. You're the Arabiasin at the DLFM. Why? If you're a DLFM, as a Obia ye adisue at the ye Papa Lumba. Moyina di etre. Yeah. The Masipa to be a Bemedia, obey careful in life. Obey careful in life. Yeah. Yes, sir. I had this idea, my young Bemba, oh, Ghana, Memoir. You, Mate. I had this dear my you. The Radias Dada Lumba. When a treasure or your legend. But that's the also what to me a friend now. What do I say that? About pay 059340 6565 0534 050 Madam Sarah Pamphol of the Bank of Ghana no pay was what then yanko pan se papa. So what that's what tin kwamoja edi ni mo frusania ya dumbi na abadom so. Ya then yanko pan 059340 6565. Good morning. Good morning. If I say Pacha family, you face it. Lizzie na pay na yanko pan se. Me de radiase then anope. Yankopon ama ye hu ni han fefe aye ye nka ni din ye dana sepa ye kwada na ya nsori a anka ntimi nkobisa no hwe ye se aye ye nka ni din ye dana se ema ya dofo ni atamfo nyina e mo fra ko school nyina ye de rade asima won. Amen. Amen. May that say. You do live on Facebook page. So good morning, Hitman. I thank God for your good work, watching you live inside Atomic Hotel. And so, man, I thank God for my life and that's of my family. Amen and amen. Zilajan, adding the message about no pay or say good morning, Brakwabna, please. Hope you're doing good. Zila Mehoye. I thank God for my life and that's of Jew and Adepa. I ask for a blessed week. I'm Janet Sawa live on Facebook and pay one also adding the message about no pay. I say I hope all is well. PSU Kwabena. I thank God. It's Monday. Good morning. Yeah, Hitman. Good morning. Me patch your first saying. Cross Nyan, taxi driver. And I pay your name Uncle Ponce. Ma ebushing I need my funa. But then this was a more. But my meal what we're free Mukakra. I am Moko Musha Mama, my own on Shaba. And the Pepia, the foot on the man. Amen. Amen. Yeah, that's it. Set one so what to me a friend. 059340 6565. I'm Isaac Dakwal in the message about to pay on Facebook. I say good morning, Hitman. I thank Almighty God for keeping me alive. One also message what you about another pay and on 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Maje. Good morning, Hitman. Me patch me who you pay for say. Moses ni odawonya. Ana pay na Nyankopon ase. The radiasi se wama anopa isi yehu han no. Ni mobro hu nti na yeti ase. Nti wama departure a DL yati munkan die. Asida no an ye be man ni awa ya man ye busua Ghana man ni adofo nyina. Ye the radiasi adom nti. Amen. Amen. Yeah, that's it. Zero 59340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon and I'll pay your name. You may born you kakra. I said, then you bena. Ituma minyamio. Da, mebuna budi. Meshana ni unyam. Betuntunu minyame. Niawayama mi die dosun. Hitman de nyame yama yen dosun. Yeni ni edetumi di adamase. Enti edo ni abiribia no.
ye ko enko to dwa ni ma ye fa se da kese ma tuturobosu Nyankopon no mo Ghana de hye hu nyina ban tiri ye ma mpani eni ni panifo DL adwumayefo nyinara awurade mo ye nyina ho ba sonko ya na motu yesibam eni ye bibia onidin nadumnti amen. Amen. Gideon Berma Sante. Good morning. Good morning, Obia Kwabena. Me pacho wapo muti say. Adomunti ona won say. Nyame adom me pacho me nso me ho ye. Mama afi atu ne kasa no afienya. Ne be kan se anda na pensi da safira dia ase. Kakra sa ode e ko month we nso na wie afi no nso ko na wie. Ye bompa ye esre rade na doye ne ne humo bro se enkoson hwe ye so. Embo ye ho ban. Emma boni bi a echen ye so. Ana anyema bia ebro ye so. Embeto ye sre no. Na ye sre se ni moja kronkron no onfa hwe ye so. Moja owu 1000 years eda so ye moja mono a eda ho a edima ye no. Sa moja na enkoso ndima ye. Ye sre ne Bible ne hwe so pa. Se anbo me ne mebusia Ghana man DL4 erade hu ye mobbo. No fa ye bone nche. No hwe ye so. Na ye ho amba asem. Na adom ne ne hu mobbo nti. Anapa ye beta say amen. Amen. May that say. Good morning, thank God for a brand new week. From me, man, tell my community turn. I don't pay me then, Uncle Pastor. August in a go from free time, my community 11. Good morning, Hitman. How you doing? Thank you, Jesus. Amen and amen. Or fire the free tissue. I don't pay what then, Uncle Pastor. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about your first say. Oh, Timmy Dudo. The first say. Only 1+1 syntax to Baba Bakope. And I pay an Uncle Passe. Minia. Oh, here, Papa, Yami, sure, near my power. Minimity for me because of me. Enemy Mabusia for me. Oh, my Ghana, many the Radiasi. Because oh, my Ghana, died now, my Ghana, anyone away. The Yamiasi. In Obia. You 1+1 here, that's it. I bet you point I say I don't want to and I said that. I feel one year I come as Swadian from my but I free fire quite you may one kind of one fire and call. And I compared you my woman and son Kabi. I got one my and talk. You may do fear some dreamer. Like I said, Papa, that's it. The free amount, I did now. I said, Radia, do I said. I said, that's it. Kuna bonedada, kuna bonedada, kuna bonedada, bogitai na bonedada, watching na bonedada, kuna bonedada, amamadi na bewusa. Oh, kuna bonedada, bogitai na bonedada, trumpet no bonedada, sekunu na bonedada, gitai no bonedada, chinenu konsuwa, amamadi na bewusa. So, even seven and down on the dead, I'm a man now, they wouldn't say,
After sex, we declare that we love you. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies, online portals, Nina. All the major headlines in Ghana. And Shraba could just maybe at Nazi. But a phobia never do one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, come out just a month for your birthday. Zinabu, I would do Dramani. Another birthday, happy birthday, and confirm out. Night Shampoo, happy birthday, and confirm out. I call Fletcher, it's your birthday today.
Nana Kobia, your birthday, happy birthday, and confirm. Akosia Sabi and Tiamwa Sare. It's your birthday today, Akosia. Akuya Bohima Boate. Happy birthday going out to you. From Shiva answer. And our birthday, happy birthday, and come on, Shiva. Grace Miney, and your birthday, happy birthday going out to you. And my man, your man is in the building. Congratulations, beautiful Monday morning. Celebrate, 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 celebrate. Celebrate, Jesus. I ran out of pay me, Marco. Celebrate, Jesus. I better watch your time and I can see my group of pepper. I found no pain on swabble. In Shabba, Quadio, some be at Quadio Magic. Yeah, Major so. Bibi Abokodia. And it's good to see you once again. Your weekend. Your Samba. And a beautiful Monday. And now you're dried for from. Now what you from? And you shall see no. It's a new week, a new blessings, new opportunities. We need to rise and own our Monday. And then I watch you from. New blessings, new opportunities. We'll be back as Sadichinwa, where do you fit? And I pay yet in come. Moja edi more frusani and after your mother would dream out. Nay, I said, Uncle to and the Demetrian pong. But say, yeah, doma. Or boss robas, I said. Bopukoi, I tinkwemon. And how was your weekend? Weekend in Santa Coya? They're stressful, crap. And run up with you now with this software final radio. Education Yadano Padiana, just say, so for dinner, Bapa. Jumaba quite trade down on your coupon, their show of fans. And ready, your poor young po. Was that the Chibiano? Was said, we had your summa, no. Yeah, sure. And then Emra Yesu Omubona send your moon or corner and crowd nurse for the dear and say or corner. But the Jumana can show a for in answer. To be obedient at Tridian Ponyaco Punch and the DN say, Untin Korea self and then in a mass and penny de Uru, na Obia and Yadrin such as a bear and a Maya Tosumino. Obia Bayan Quache. Right. Until a mandate man in Pebia or Jitum say Tridian Ponyaco Pon. No Jenny D. say. Oboa na otrete Nyankopon asemu na afoforo nyina enya mu chefa se be ya ne maye to so mienu ne ba yemu bi enya oyiraba no de ye nyina se de right kodo anopai na me ne atiefo di nkomo sure en nkransha ne ye hye ye ho no asema na me kan se anibre wo hoi edowu afa anibre edowu afa empanifo sa kwantia wo hoi eyemusuo wo binya ne de endrenti wo pre wo ho anapai nkoma na me atiefo ebono no wa wade anyinti no wo kam obi ate tena ho saa wate na woti obi dia ka betena ho saa wo si adwuma no sika ne sua akatua ne nye ti wugye adwuma no obi pese adwuma no aye de wo bia no kwadwom wani nso de kutaw no wani nso de wanya no mane sombo emfama Already some said, already some shira and a manipa a yodefo. We should love what we have. We should cherish what we have. And Ibre edo wafa. In penifo kasabia wa taika. Menana watch him down. Catch me. Was a kwabna tea. Quentia a museo. Quentia hui a museo. Men people who when so de wo we should cherish what we have. Because you are not command pay na ye do to your home for ye dey share your home crying and na pay e wo djubadi so. Right, me fanchi ane na se men tie for ni anka se twede ampa yakopon hira wo mo. Sa de bia do ma ye kwan ma ye boro ma fiefie mu ene wo mo edi nkomo. Right. And wo hwe asema de tu dwa ya. Ehu hia pa. Se bra na ye bo no.
ahobepre ya de ba ko a ha dwen ha dwen pa nti eho behia se nipa de ye betimi ama ye ne ada ho na ye ni mmere ya nyonko unse okenkan mebusam tredunan a yimaduasa no aka asem bi ho no wose na akoma mu dwo eye honam kwa na nitan eye nompemu proye nitan eye nompemu proye ya kasa nitan ne se watu ani asi obi ho so osimesi we de okura ne de enka me na ye me de anka ye enka de wanyan enka ye me na ka we enka me demu a ka me se fata kura so be fata me pa but one na kire say nipa adwene nyame adwen you see how dey we the otie ni tie mara twede yampo Nyankopɔn esoma na ko a Samuel nko na onkosa Jesse mamu baako na onkosra na ngo emfa ni si ehene ma no wonim se mra Samuel koye no ohwe Jesse ma ni nyina ehu se abrane wom akantra nwam wom tumu se obi hu obi anti so tomro sie pa ba mamu na ni je wo mo ho so Nyankopɔn ka kire ne se nipa na wahwe wo mo ni nyina no enya mu bia na ope and ne ma ni nyina saye obi sa ne papa Jesse se na senior Nyankopɔn se ma we on se mu nyi bia no de oka kire ne se aka ba ko dasre no so onu mpo ono wo kan nwan ti ono de se de aye na kura ne fie kura de won ta ma wo because ye yi ne tochino obisua no and then de akoba ye nyina ne se o se omro obedu Nyankopɔn kire ne so ne ope and Bible no ma yete ase se Nyankopɔn ehwe akomam but nipa de ehwe de tue nia wakomam wadwene se de obeye no menso wani bobra se fata urade ema wani mmere obi ade emo awuda enti I think say Jeremiah homa no the last na me kasa asem we na eka say enipa na ni birade no etese akokohwede a obutukosu a enyo ne to yeso ewie no obeye okwasea yemu bira peprepre ho abrabom sa ma de esenka ba ye nchen no ya pere ekwakusi ye nhirachi eyade ba kwa akutia ya pa ama wani mmere onyonko da bi hwewunim got a point Manchester United omo prayer way is it Helu Magua so unsana bibia mfa wiase nyina sresre ne sa so obeka ya even Ghana Parliament kura no ebinom that time na ende majority no mo ye minority ebe kan sempia manyuko na ye omo te say Helu Magua omo bobo kra show omo ne ade mo twetwe ne sa but ene end rather than see against Liverpool na Liverpool so den so betumi ahye no home but Helu Magua na omo so wasa no ono na ndra omo Manchester di nkunim you see emane ma bi emu abam na mum hwe hu ne se uma wani mmere wonyo hwe obi oye ni biribia no eye ho mba ko a ye ka ne se ye beyie wani biribia ye beyisem now that is the truth we are before enya wo ye before obi a de o wonani nso na ka ono nko anka de bia ye obi de ne ye ono ne de no se nipa na ye beyi ankasa ne beyi no ye wo mahodo na one de ne ye beyi bonsampa because on per se nyonko be yenkoso nokre ene so nya de pa nokre wonim ade ba kwan bebre na anye ye asetena we mu ye enviness eni bre so do wani si obi hu se wani bre na de bia obeka chi banipa na konanim nokre pa da kro meka asem bi na enye na emere asem meka kodo we aye on usual on the morning show me person we tie sanwum we and anopay enkomo anase inkransha ne ye hye ye ho no me person me bonwumi sima kakra bi na tiefo a wotie no wotie ye ne so de wate Anidaso Wɔhɔ Anidaso Wɔhɔ
ndi kwadwo se wa bre na se wo de mbaaya wo de nam kwan so eba mempepere wo ho enkotu mampom America na enye sa mistake no kwadwo se na yegusu aye kan no abrabo no miminu obi odi na niasi obi hu se o mani pa na nye yeda ajini pa no contract but we no no nyuma nyina sei isi ye wo Nyankopɔn enipa e wasase wisu ne dɔɔso pa ɛwɔ sɛ de waye Obia woni se Bible na ɛwɔ na asɛm ne mu sɛ de obetan wɔ no me Nyankopɔn me ne bedi asie unza manfo ata yusu quotation we Psalm 35 I think says what kinda obehu nsɛm bi wɔ hɔ no Psalm 35 no ɔka asɛm bi na uti asɛm na Nyankopɔn wɔ kwan ɔde Obia fa so abrabom enti enipa na we bia wode woni asi ne ho so simesi de ɔwɔ no ɛka menko anka ne bibia nsɛ na menko na menye yi no ebia woni mapam a ɛda wɔ ne ene twede ampa Nyankopɔn ntem ti the moment ayaba ya wadwen sɛ wode woni besi ne ho no sɛ Nyankopɔn hyehyɛ mu na wodi Nyankopɔn ahyɛde so yɛ de nyame pa sɛ wota ne pɛ wobɛyɛ tamfo ama Nyankopɔn kwadwo Psalm 35 no yenua ba wo ba pa Kristi de to nwum bi wo se Awurade ene wona wona me kono enko wona wona me ham no ene won ham twepia esi wona wo time no kwan kwadwo enti se ekoba se obi bobra na se wo no waya wadwene se obetan se nipa kro na ese ohwe ni yie ese ohwe ni yie because we ni papa ma kind brofo no o se contend Lord with those who contend with me, fight against those who fight against me. Take up shield and armor, rise and come to my aid. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to me, I am your salvation. Could you? I don't know. This is an American. I idea about when I say, Yama Yeni Edaho. Because when you said Yanko Nipano, the moment about you say, over time, no. Wasubayashi. Sɛ Nyankopɔn wɔ na afa waso bɛyɛ pa nti yɛnyai saa ne amane ye ma wani mmire obia da ma wɔ no ma wani nya den enso na fa ahoto nyame so ye na toto ne ama ye sɛ wodie wɔ mu a sɛ de tie bia sɛ na da ne bɛsi kan ye wodie wɔ mu a wɔn sɛ bɛyɛ den ɛbɛka wodie wɔ mu a wɔn sɛ bɛka wɔkan Isaiah 49 na kan hɔ ma Isaiah 49 verse 25 no ipese me kan sa asem na keke na se de obi anani abere obi twintwan ye kan hwea wontie no me na busua me na me ye pani na me de me no me ma anye yi a anye se obi ayeye no na ye sa adwuma we me na me hya ase ma anye yi a ma obi a me san me ho no na wo kɔ nanim sen me ntia me ya Isaiah sen kwadwo Isaiah 49 verse 25 49:25 yeah nkin kan kakra Isaiah 49:25 yeah okay so ma min bi wa hanom na Embra na yenkan we NIV international version or new international version 25 no also but this is what the Lord says, yes, captives will be taken from warriors and plunder retrieved from fierce. I will contend with those who contend with you and your children I will save. Inti di ono obeko no di ono obeham no me awurade me ne be den ebeham inti na meka say wunni mapam a eda nipa na wo ne na fenfen no entem ndi ese oye careful right yes ye woni pa bi ho no mai wadwen so obeko atia na ha ho so obeka ya got a point above no emra Moses na o okofa Israel man do ba bi okofa oba bi Israel man bufu ye ene ade tia Moses woni mi se Yankopon bufu mu ayi o ma so de tia Moses ne nyina o ma so ye hye pa enti woni ma pama da ni pakro ne ntem bra ye bɔ ne yento ye boas ne nya mmere ma ye ho ye de o ma ye nse beka sente sa na ma ye ni bra foforo de a bo sa hesa adwuma na wo ye no wagya wo abra bato baabi na wo bu obi ho konta wo beka achi wo abra bom enti jai emu obi ho konta de wo bia no mo wani nya den enso de wo enkohwe obi fufuo so nam o da bia be hawo wonim kwan a ofa so wonim bra obi kura brands ba bia waduro no wi o ma ye tim no bla komna so obi bra ye nka ho asem o ye yi a ene nya asefo se wo wo ye yi na nya asefo mo mani bere wo ayade ba ko ha adwen ye kwa ye be no obi tempenten kwa oba bi obi ehu ye kwa ye be
ye na da for me obi ehu ye ne nyame ye wadom na anya vie tinu mu dem pe na ye asem okurum anu se e ya de mo man ndi e bese ye nya ni bi dentu baabi ne ye nyina ye me ye ni na ho no ye ni so de ye wo na ye nyame pa ye de ewo mu ase de tie bia no wunya adwene papa ma wonu a nyame be fa so aye den e hyira wo ko woni mo bonto mini mo bonto ana woni mu nkawa nso mini pa woni so bonto wo mfa ne ho mo nkawa Ubuntu. Untimi mpo. Ubuntu fa ne ho mo nkawa. Ewiase mu no. Ehwe obi asa. Evans WhatsApp. 6 minutes after 7, all the top stories, major stories making headlines in the national dailies. And my man, Kwajo Sabibi, your time in here. Black Ramada Sena yam fanchana na semenity for muti en free echichini bench en kase twede amponyankopon anope unhira wo mopa sene omugusua DLFM 106.9 na ensem ne de edos no nyina aba montene so ne beto ebe jemre na yabo na poso ho nsem hodo a ekoso ewo kura krata no hodo no nyina emum na no pe no yemfa eye daily guest kura krata no emfa enshase na delegates di bi aba na de ode ba ye nie na obehwe ben headline asem titira eden mu na o say Office of the Special Prosecutor OSP and afinso Attorney General openipa ne den ede Dr. Dominic Ayene ono ene ye oswafo a ohwe atentene so esanso aban lawyer peni omu chirimane saa nipa minu e behia na efa ofori ata akane o my Ghana ye ne photo samfo oswafo no hwe yensi kasem so oniminyamfo ken ofori ata mekese no wone mu chirim se sika bi afa ne nsase a enye sika kuma akora o mema Ghana abre pa na papa ibedu betu dwasa ne ho mfa no ne ade na omohwe kwan hodo mefa so aka no ofori ata yi se ne ho ne dodo no kora na omabode ade ntensa akofa no na waba o meyemu na bebia se omrade ne gina no omotumi de ne gina tototo na no woni sense no manti kuwaka ta echirim se nyade a wono madakra nti ene Nyankopon ya adoma OSP kisi ajaben na afinso Attorney General betna se na omahu kwan hodo mefa so a kan ofulata omode ntansa akofa no na omode na ba omem na mra ene na di se de etie na Brenda Champon company fo hodo wonom ejina MPP amenyoko nanim ekura corporate mi e dia ma wono Nyankopon ya adoma eye opepon bosima ba kwhyimu ne da etoso eduasa baako ewo mfempem yenu ne aduonu ensiamu na enkani chirim se okupie mu ewo bono mantem ne mu a adehye tuju na chi mane konka ne pa ne Nyankopon ya adoma de ne akirimu ewo asante mantem kakọ bonto ahwese bibia betumi konka ne ede aman wono to agba hodo a obo na opere se obekwa kopere omampani akonwa ewo MPP amanyoko ne demokratafa etoso emienu ewo the daily guest kwakrata no ene de ho amanebo ede aba anopai na yenkwaso anyina mu a gifty owale mensa Dodges Court citing medical excuse ordered to appear Tuesday enti we kratafa etoso emienu sebra kobra wonim ya maame a na omochire ne se national service maame kwatena akọbọ adwumaden na ezedu baabi ne yechiremu a sika fa ne nsase no ode nsamadin ahyehyehyɛ ketua homa mu agi sika wo yadia ghost names ha dwen na ana no dina moto nsa afra na mo hwe ne mu senka obesan aba na ochiremu a na ho mfa no nti no Yankopon ya do ma kire ne se omra brade ya me ya do ma fitina kona omna na but when him give to our mensa was also executive council member of the Ghana Football Association. Sure nti di break kita no nye di break to akra nti ho sensam no nti mo hwe ne mu se Tuesday brada ontimi emepiem na bibia entimi enko enkane ewo eye media hodo a ekoso fa ntansa hodo a empenifo ede abono no emum na Baumia promises world class development such digital success nti Dr. Alhaji Mahmudu Baumia kratafa etoso miensa ewo delegates ena obo amane so waye bida na sabe empenifo se waye aye bida wo hwa yemfa de bi yenkotatweno no de bida yenya ne saa akra na wo hwe kwan hodo wo fa so amra na oye omampanin ebedi akira obo no homode menne o my Ghana digital ye kɔ ne bapia abefo kwan ye fa so di dwuma no
aboa omen papa enti ene so omen nya pese nya nipa obeboa na o my Ghana abe fonten tan so ne kuti ayekwan hodo ya faso de djuma e wa be fokwan so no ekọ na nim se de wiase amensan nyina de no ekọ na me ye ntwane nyata ye mo ye homoden se titu ne MPP amanyokunu delegate no monto abanfa manifesto no kuto no ba obetunyama digitalization no ne makọ nka ma omen yetimi akoye nim e wo mpuntu emu na yang twaka kuwakata mboso no so na yempie mu wo daily graphic wakata no de binam na wochire mu a 100 million US deal sealed ntiwe omuchirem say MP buys out Azuma Resources entimike say dey omuchirem say entity ne ya ba Ghana dia prekope na wonim say opanipa ne den ede Ibrahim Mahama Ghana mampani John Dramani Mahama ne nua no na omuchirem say dey MP campaign adwumaku no wato sisi ade ne de prekope ababe Ghana dia aka ne na eye nkabom ntinzi ade abaye ne de prekope to muchire adwumade mo bo sisi ne nyasem kuma kra ane susu kwa krata no ede ho amane body aba e wo daily graphic kwa krata ne mu a in fact e kon kan yipam na breast cancer awareness month na amuchire mi say bosumi we ye bosumi a se obi atachire na obi aboa se be ya nufom kokram yade a etimi atwen matitiri do omokọ nsia do mema ne bi nso enya nufom kokram no anase kokram no ese nyina yebo moden a na yegina ya na so ne yenyina yeboa se be ya nufom kokram yade no ebetimi akofom se be ya mando do na ebetimi afom ho ade mu kirim se ha adwen yipa se ebo moden akofo ha okese sa edibre omen na yankwaso anyire mu ewo daily graphic wakata ma obama ne wakata feta so du miensa ena obama ne yi no wchire mu a mikese de IMF4 omade abasobo kese pa de abogana ewa kwan do ye fa so a exchange rate no ne ma ko nkan pa wo hwe Ghana ye cedi a ene US dollars na sisi de Ghana cedi ne ye a nkwa ba mu a omo wchire mu so Ghana ya ya de ombo ya paso ekwan ya fa so aboa ne ye cedi na nya hoden no ya de papa de ombo ya baso yenkoso ya ne sa Ghana yebetumi akoyenem ewo mpuntu mu pa kwa kreta ede ho amanebo ete apa na daily guide kwa kata no edibi apa ene anopai na katafeta so miensa ebo amane no de aka ne mashibedwene de ma de hia wonom ewo Asene Central Kennedy akompre kon ohina Japan fon de hanum se ni wochirim se I will relocate some key ministries to other regions Kennedy a Japan ni wochirim anyakopo ya atom na NPP amanyokwe etime de hia ne seso no enkwagina mu nkopere tumi so mampeni e won fempem yenu ne edonu wotwa bato mu a oba pe ne yakopo ya na Ghana man nyina so gine tumi so meyo mampeni a oba asoya hodo opi o man Ghana mu a obeyi edi afiri nkrabu prementem de akom mia pia bo mampuntu akoso afiri se o bank nkrabu prementem mu a wabo apedo o man ne ma bi chese bibia nkran nti obi atukwan nkran no oba e ba ne sanso mwo o man puntu okra to be yi nyumaku akese bibire na afiri nkran hanom e de akokọ mia hodo se be beboa na mansi hodo no nyina so nyuma abusu se be ya obi kura ha no ho entukwan se ofiri kumase abakra bedipa obetu kwan se ofiri ho bedipa wonkran obesu tukwan afiri sunya so obankran bedipa no na so many factors factors in the doso ruwa urban migration no ana ho factors in the doso o se yekoye nkran ketwa ni ma mkron kuma na ana niema bi wo hono ma kasa niema no e wo hono ma nipa ne kura won ha ne ho so obakuru kesim aba ba ye hwe lack of social amenities no adia no so manipa free ho na fi wa bankran no bebo ne sese e won kran kudum ani so ho sensem no na ye free no mu na egusu agire mu daily guy kwa krata ne mu akata fata so nko no wo chiri mi say Mahama to launch 1.5 billion free zones industrial park katafeta so enkron o daily guy no ba manese Ghana mampeni e ba be pow free zones eye industrial park a ene no ebe sombo US dollars no 1.5 billion US dollars a Ghana mampeni e ba be pound to maboa momai input dwuma na etimi akoso omai mu eno so ensensem kurakratai ede aba na eye health good phrase revives bugoso
Pristia mind inti ene so ko wakata de ho ama ne body abakata fa to so miensa na ochirim sem aye adwumaku etu sika akọ e obugo so ne potem Pristia e dia da wono so we het gold for no e badwumaden so mbehwe pa na adehye omutu efuma agudi obugo so na e bogo so Pristia mind no mbehwe siesie ne kama pa aboa e ma ne amatumi akonkan etimi edi ama wo na adehye enso a wonom etufuma agudie kwampa so e obugo so Pristia e wato e mante no mbeboa madodo na etimi enya adwuma ye no matumi afa nipa pi na adwuma ompotem honom na katafa to so nkro honom ana wo chire mu a high science adwumaku no etimi donate H60 ultrasound to hospitals entimi kase mfidi beboa pa na ne matumi akonkan no omotumi dibi akwa ya resabia pi na wo mayi mu a e konkan yi pa nti mfa baso bokese emfama high sense for na adwuma den a wo maye ne adoye kese a wonom ade na die ade ama wo Ghana titiri na aresabia pi na ebebenya mu emfa so na yanko ya nimu na yemfu daily guide na yamfa ya nifa nchiri mu ewo the Ghanaian Times kwa kata ne dipinam na odi Ghana mampeni John Dramani Mahama mfoni dase katafa etoso dimienu na obo amane se president to launch $1.5 billion free zone industrial park tomorrow. Tomo hwe ni musese da kwa kata ne kan Ghana mampeni eba be paw eye free zones industrial park ehon to man kopon ya do mechina da na bibia tumi akonkan ede ama omen na ubehu IGP Christian Tete Yohonu foni da hanum sei o magana police force ahero no na wo kiremu a obo modern aboa IGP Yohonu strengthens Ghana US police ties inti katafa taso dumienu ena wo kiremu sei o my Ghana ya ho bambuku na afinsu US mana ho bambuku no Ghana man ya no mu dinsa wo so bi a ya de beboa pa amankide hudie ni mu ayire na boa ma ho ba monsem etimi akonka de ma o man kuraketai ede ho amanebo eti aba Samson Minister call for renewal of Voter Lake Safety Project. Katafe to siduno na nansen omu chirim se Voter Lake no. Esempeni tumi boa pa no mu hye mu kene se betumi aboa na Voter Lake eye project ahodo ampenifo ye ne so. Ni metumi akonkan se be beboa na nipa ahodo a wonom efa eye fragmentem eye Voter Lake ne so etukwan kwa amanone meme pi ekofa ne ma ne ade no. Eso akwana badie ni betumi aboa ma man so. Ya fa so etumedwuri sika ede agu yemboto ma kwa kata edin da so. Eye the Ghanaian Times ede ho ensem ede eba anopai na yenyina mu wodi chronicle ko akata ne dibinam na katafa to so miensa obo amane wo ha no say fight against corruption osahene charges minority MPs as parliament prepares to resume sitting enti okopie mu ewo mahye bedwuma domkuma no banu dini ono kran so kopie mu ewo afuto ye wono mahye bedwane ne den edonum nyamfo Alexander afenyo makna ene webenya tatre ba ko a edin ne mu dupa oye osahene no eka ne din ho ekire mu se osre ne nuanom domkuma wonom ewo mahye bedwam enimani mu yata enche mahye bedwafo ebesan akwasetena akwakwadwuma na osre ada kwa omokwe no momon kwotena wonom se de bia da omokwotatai domkase no ena masa na moba ye na mo ye ni ma bi sidebi ose emra mo ka ensema hodo bi de fa mo ho a enye ni nyina mo pa ho ntoma na mo yire mo ho na mo nsoso mo de mo ho aye nhweso pro ne kankan domukuma mo ma se bedwam mo nyim ho fanfirim ade enye do sra mo ada se domukuma domkase ne ye bibi anya mo nka ne mo no mo nso mo fa mo ho forofore pro ne kankan mu na mo nyira mo mudie mu na mo nkoma Ghana ma mo nkotena wo na mo enkofa mo ankasa mo personal interest se mo kwaya ade bi a Ghana fo beka se ma ya ade ne ataba mo nkuto nya bato nkuto ni nya ne mo no mo mfa o my Ghana entuma koma so ne de bia da mo dwene a mo nwene Ghana kane na mo nkoma Ghana mo no mo nkokoma mo ankasa mo ho ne ma mo nyoku nkuto wei ensema hoto a Alexander afenyo maken ede ato domkuma mahye bedwam no enim na ensema no wa hapa na mo kirema we are not Langas chief of Katamanso reject claims enti katafa etoso edunai enobama ne wa hana mo say meka say nananoma mo ewo Katamanso kirim say wonom enye Langas fo nti ade hye bia wonom de tensa de abo wonom na mo na mo ye Langas fo na mo buru nipa ti se nipa ompotem wonom Katamanso no kirim say enye no kra wonom nya Langas fo mo ye ahenofo ankasa pi nti san tensa hodo ampenifo bi de bo wonom no mo kirim a no kra nim mo nyae kra na mo o men ne chekere kra ne titiri ade hye a
wonom ewo katamanso yempie mu ewo the new crusading guide. The new crusading guide ko kata no de binam na ochiremu a trouble looming at Spintes as Regimental Grey lawyers petition IGP over police complicity in unlawful land occupation. Enti we die Emmanuel Grey estate for 24 den krata de ka koma IGP suppose fo ni bi akwajeje monsa ase ni bia boso ho no man famra kwan so kra enti we die ni manum ya IGP bi fa ho aten ena asase a yene ya de sika akwaje a de bo modern ade magana fo no makwaje bia atamani asesa enti we die Regimental Grey estate in for lawyers na den krata koma IGP omo no ho modern na police fo mutu sa na mo bone sa na omunyae mo mpene sa on pese obi na police fo no benya manso bia te ho sensem no no na sembi wa na musira mu kirem say recruitment scammer busted dan Suman police nab Eric Owusu Abuaje over alleged 225,000 scam. Ida mu kirem say opani bia ne den ede nab Eric Owusu Abuaje. Eric Owusu Abuaje. Papa dan Suman wo a obutu odi ne djuma na mu kirem say sana wo kirem say ye fa nipa bi adwuma recruitment scam pa. No data manfo agije o musika se amekese sika botne 25,000 Ghana cedis akwa kwehye ne butom na positive ache no. Machi no. So nanam enipa bi pa adwuma ye omunya bi nyenti. Onam kuntuna se agije manfo sika. Ma manfo ye omu asan ye den a o machi no. Amra ene no ekwa akudi a ho sensem so kwa krata den da so. Eye the new crusading guide e de ho nsem etumi e de aba. Na obehu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia da ha na musi na wokirema Bawumia promises to involve grassroots in governance with annual constituency meetings to address their needs. The Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ka se kirim se nkopɔ ya atom na se MPP mode to me man so onkotu franka amanyoko ni dimo fimpim ye na do nwotwa beto no mu dia matedenne MPP amanyoko ma mo fom pa na nipa bi mfanye munya hwe no obeboa mo pa matedenne mo benya edwuma hye o man be kɔ nanim na bibia konkan de amamo ono de ode obeye hwe wo se so de obeye ode obeye hwe obeboa mo pa obeboa mo pa nti mmomode na mo konsida no ode ho nsɛm de bana Gomwa wasa jasehene construct boreholes for communities. Dukopie mu ewo gomwa wasa jasehene abon homoden atenase adwena de hye ne ho ntimi kese de watutu pipe e de ama de hye na boreholes ahodo ade hye ne nya no ekonkan nye community baako edoso enti yemfa basobo kese pa emfama gomwa wasa jasehene wantonton asase anyi sika ne mu abon homoden ekotutu boreholes de ama de hye na ekonkan pa enti yemfa basobo kese pa emfa emano sansana gomwa adwuma ko get new dediuhene gomwa adwuma ko get new dediuhene ntimike se de gomwa adwuma ko yakopa ya dom ema brewa ape makwam unim se gomwa adwuma ko so aya mikro ba ko adwuma ko mpapa ninchi na busuafo titru pa no dodo na wo ampi adwuma ko ti wo bo hu se me ma se bedwani ni ayi finance minister onabo ato ba force me MP no ti a chirensa ya on frame ama me hu de eko I see ti se de yakopa ya dom gomu adwuma ko get new dedi ohene nti ye dan yame ase pa se yenso yensa aka bi na yenkopie mo de informal ko akrata da informal de apa na ochiremu a Just Pound Group gift life jacket to OT page 12 tikata feta sidi mienu na obo amane say Just Pound Group for no akwa doye kese a life jacket ahodo bebiram de akoma ade shomo OT mante mu nse na nse ne beto dwa say subonto ba akwa da ne abutuma nipa be yedunsia o mu nyina hwere mu nkwa into Just Pound Group fire de pa o mu de life jacket na ade hye ni nhye bi enti nam so mo hwere mu nkwa de bi akoma wo mo so mo nje na emwa se be ya saato ya nchema hodo esisi no o ma mo fa ensuosuo no eto betumetwa kwa kete ede ho sensem ede apa na kata feta so enan ewo the informer ne de aba na o kiremu a reviewed Tokno's photos missing from Judiciary Museum temu kiremu say enipa odo mo besom wo man Ghana mu a abekosemu wo masom se atemuafo wo mpanifo wo man Ghana mu ohun se ewo mo ba bi wo ho no mo do mo mfoni ehihia chese ne yabasobo kese pa Judiciary museum no
omoko hwe mu a ye ma me getwood alabesa ba tekno na nsenya na yo my Ghana temu afọ pani Ghana man pani John Dramani Mahama chirim se niam bia hodo bi oye na nso na nintini wetu no ade so no omu chirim se abaso gba hodo a mo de kai mpanifo do mabesom no so maboa pa mo my Ghana temu nsema konka na ma mi ni din nfo ni nim omayi na firim akwa ye nsempia ye ma me tekno wadwa pa na wura ho pa se omayi ma besom kama pa nanka my Ghana pa me de me husi ho ntide se ni ma ye me na wura ho a ha adwen pa na OSP eye Ramadan rice case no omo resume yankopon ya adom echina ohun say enwa ahodo bi a mo kan say Ramadan afahye ne ade ho sensem ne ayenuanum kramofo ye mo chim se mu bi afafa ni pa bi nsase okurum hanom a enya sem komanti nyame ya adom echina na asem no penifo betena so na kisi ajaben ede ho ntansa be kono mo hu ba bi asusan ede brode ho no befa ewosa ensensem no so emu yenko PMO di custodian di binam no chirema Afenyo Marken fires minority up for parliament tomorrow. Tenko po ya do me china da. Omo hwe ne mu say dem eye mashibedwafo be ko asetena na sade adako wakata na kaya na Alexander Afenyo Marken eye dom kuma no mashibe omo ba no dino mashibedwam no wadwa. O say dom kuma no momfa Ghana entuma koma so. Na munya de Ghana pe. Enye mo anka se mbotom. Ene mo amu yedi enko aba ne say moa. Wadwa pa kan bi de akere wo mo pa wa ha no makwa kata do wasem de abana. Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia di binam. O kire mu say my victory will be for all. Odin konim pe Ghana nyina ye ne beche. Ti mo hwe na man 20 anu say munim na mututia na mbe huna ma ne private say odo de doye no nya dokuma akra kwa ketai e de hon sensem e de abana. The Ghanaian publisher di binam na Alex aye Afenyo Marken rallies minority. Be Ghanaians backbone, not just critics. Enti kratafa taso miensa no sede yake kana dansa de ho nsema ba mfa Ghana to makoma pono so monka sakasa sa amfa ngu dom kese na nimu asekeke ne mum no monka nsema ye no kre ne mum monsa nso mfa mo ho hye Ghana fo mpa buom na monwene Ghana fo ne no beboa o men na EMP sales $100 million Azuma acquisition no sede yaka ho nsema ko akata hodo no mu no so de ho nsema ba kata fetasu mi no Ibrahim Mahama akwakoto EMP ehun sensem no edi aba konkan yi pa the news center de binam no mu kire mu say MTN for ba we badwumaden aboa na nipa hodo bi omnam kuntuna ase na wonom edada ya gigi sika o mobile phone so no mba besi ho kwan na aboa momemu a ye ne ayede mobile phone edi sika gusu mumu no ne ma konkan de aman se be ya sa akro na hodo ekoso no eto betimi etwa no man yetimi akwanim ti we ya amano bokese a MTN for the abas ye hwe omanim enchepi sa scammers no eto betwa momen obi amefrefre wala medisika to phone so mesra wa mamu pin na mfa nyimi sika ne ade ne nyina tuba betwa na mo mesra MTN for no ya besre eyi mo amu ye adwuma o maso ye na ya mo ma o mu nsai o mu nkantam rakobra mese MTN adwuma ku no workers no so obi kwa akwaye adwuma ohun mo mu nsai say obi ekwa akwaye adwuma so mampani no eje mo mu nsai ebe ya ye ne ye je twede ampanyankopon di tikabe ya mo mfa bible nto so o mo so ene ebia mo beka se bible no mo nyi o mo nka no krint no mo bebodua o mo ma nananom akonfo nko no mo nsai anso ma mo kwa akwaye adwuma mpi for what reason bentia sasa ne ma na ekọ so no workers ni bi ka ho oh yes fraud na ekọ so no workers na bi ka ho menu obi di nkomo menu obi di nkomo o ka kire mi pray so mo woni pani bi mi pese me bok bia ni din ma me mo osu wo mo woni pa bi osu a wo mo ye workers ni wem tianfo adwuma ko na kache o mo process ni bi o mo wi asika na eho na o ma ko bi nchen ho nom na mtianfo block account ni pa na bia ma wo mo sika ni say 20,000 na o ma chim mienu 10 I'm the show. Oye worker. So really? I'm telling you, fraud na ekoso no. Workers na empty office no almost 99% e ka ho bi. Ti aje o mu swai na mo kantam. Na mo bo mo hunua.
I'm telling you, Sasana man was a penny for yank to a chat that. I'm telling you, that is the secret about fraud and ecosono. A workers need be a yes, I don't wanna. One boys no more fraud no, it could need to one a year. Or more reason information, my now or more to me dupuye. Into your best day, so be to me more moncantam, cabebo apa. I'm telling you. I dare ba kon ekoso ha o ma we pa ye no kure na enkoso do do na afiri o man kasa ka chewa penifo ne de o mo ye o madwuma but some of o mo workers ne bi ye o mo nyina o mo workers ne bi e ka ho na mo di sa bone no to mo hwe ne ye ha adwen pa na GES report smooth start to SHS admission nationwide make say enemy by kura na manfo pi na so so mo ne ma mani abere pa mo amanya admission ya de make say de mo chirem say bibia da na kwan o chiretin mo ko school no free kapre mu ntua bi na bibia dem kama mo transporters ne de mo beto ma de beto ma de na honsam na the new publisher de bi nam no chirem say minority plot record strategy gunmen raid golf crap na honsam na minority for no on say Alexander for your marking sense no keke ya na da ha say ya no de on pictures and Dawson me ma me apage da ha no ma na sense so na me am go fase for join team reverend for join team o mo Dawson pa mu nyina foni da na o cheme se woni abre mo nkoye o mo la kadase ka o parliament enya kese tia nko ne hia mo so mo nya pro ne kankan bia mfa no for pro ne kankan mo nwene Ghana ho kane na mo ye ne sa Ghana be ko nanim ade new publisher ko akete de ho sensem e de abasanso na gunmen raid golf crop for na mo chirem se akronfotechu amwa bi akwatwutu ho no ma ye nsem pi na meka say shatter birthday no in fact omu chirim say pulls massive crowd nya sem kuma hu ana no mimi na anadwo aba omu chirim Independence Square edom omu twifa mu pa konkan pa na dia got to a point in time and I was said fire service for this yogu crowd in the paso ba besre said edu ba bi no ye mo shatter baso ene mo Ghana fo abaso do kese o modern die e de kira shatawale shatter no si mu achenye no I'm telling you that time bandana no ne ade kwado no anadwo ne di nkomo bi wo DL entertainment show so and pecoles no and Libya boga of also because was standing for president youth ne beto ama no sele mo hunu na ya na enye sa o sana youth ne ka enye no kre and per crowder shatter wono and the influence and then abandon in Kambum na fight against illegal mining I'm say when bibi you see oba Ghana for kan no oba nyum to mu a oye MPP oye nisi o anyum to na mfa no sa edom na mudi anyum to fo na kire no wo ma na moto aba MPP ne nisi that is the secret I'm telling you so de mu hunu na nte sada de odi sa akodi achi de odi sa tawale achi no sabato no de ballot box ni bisi ho a eye wo ma no mokoto MPP ne nisi no sa ankofo na I'm telling you that is the truth into the upper yem fa shata mra se ntwa ba ma no the fans na di na chire ne bi be kwa koto atia no because of MPP when nisi we ho na nyem to field nti no ho yenye politics ho and I'm telling you hey Ghana for the so say ba omi akọ bono omo so ma na 100% and na bra champion ko so ma na 100% na hwa mo ne ade ba kwini o wo say ye bon to a ahimfu ibi no mampani bi akọ a ye beto ama wo bua afi wu na be di nkunim wo han be say enipa be ye de wo ho bi abekọ sa nipa ne be di nkunim enti sa aba no ahimfu ne bi sase aya hwam na eto hwam na eto ma hwan so you see obi apedi obedie aha sa na de that's the secret say dem hu no ade sa na ntwibi no eni yawo ba se ne de bra ko na say pata ndi edu ba bia na Ghana ha no nse ni bia esere nti mi tumi ho fa titiri ne MPP for delegate for ayi no MP for no mo kwa pere ndele mo kwa pere fensen mo kwa primaries no mo money na ha hu bi begu ni business a o wi na so be hye delegate ni omo ha adwen ka kire ti se betumi aboa nanka obia okita party card to be dia enka beboa wo mankasa na mo so manya ne sana delegate ni dia mo boa musika nyina be hye oba o ebeto ama ene sa na tie na o ma giska na hye mbutum na o nyina to atia ho kina hwe de we pin nti we de Ghana bato ne bra kwabren ha ho
said you two punkum did no be actually na batun duru ho no ma oboa ye nia ne besa akoto ama wo mu na ye de o ma na akwa esen mu nti shata de ya me nhira no made ba ko esi ya na edu ba bi na pepe spray wo mu na ye besere besere se eno sa madamfo ba ko esi okwa akoto ade ne niam nyina sey ye ne simichia o niam I'm telling you say mra na ebinimo sabi mebu ni bi koye niam ho nsem ne ade na menko nka ne ade na ebinimo gidigidi ne ade na ebi mokotietia na machine so nyina papa ni nyina I'm telling you nti mebu ne besera wo no mshata ye obi a I mean odi ne hu ni what ya say onya basa nipa ono ka na adwen se de tie oya grassroots ni tie besera ya mo ko program ne ade a mo yema na bro so ne besera mu shata ye obi a onye sa da type no me hu the last time a shata akoye basa o baby nti besera mudi na chi amommo ano na na ni so ade hu no ye obi a odo mebu no pa na monta na chi na ni so ade hu nya den emdom na so ko obi so unim se na de shata de o ka Ghana nyotofo no we dade Lumba efiri ho no ma shata ne di ho onfane ni agora na no ko gina mu pa ba me se me frɛ no bisa ne se bibia ko kama na efa se de na de no ne gidigidi na ekoso no pepe spray ni bia nko ne ni ana me ye sure se bibia nko ne ni ko na de obekosoro bibia konkan nti shata so de no nti fine pa. Now, the National Voice the bin now which is a massive endorsement for Dr. Bawumia in Bono East. A delegate pledge 100% support. Black over the year can answer VPM no. Ye can answer agro ni yedie no. Enti Bono East the phone which is Dr. Bawumia de. Ha. Ebutuo Edanio tafra hwe ase. Abane de o matwa ma no kra hunhum dada. As 88 no. Oh, 31st January ni duru pe. Mane ha no ho kra. 88 no so dan na still 88 na. 88 na makai sa na be. Nti eno ho nsem no. Na the source e di binam. The source no so the source aba no chim say to to court. Prohibit appointment of new chief justice. Nti ho nsem no make say de ya maame akane Ghana otemuafo pani chirim se Ghana man pani ode ensema akodan court se o monka bi ma no mo man pani enmo nipa afro din se ono enkonkosom se otemuafo pani wo manyim ekopome se emra wo ye adwuma se otemuafo pani ni sika bi akam ni busuma ketua bi akam empanifo mfa ma no eno achi nso watena se adwene wa hu ne se no ma hodo ya dodo de ese ne nsaka so otemuafo pani wokwa ami wa hu mi gem ni ade ni nyina omomfa ma no ade ne se ye ne sa enti onte ase enti obesere Ghana man pani mpantoto mpane no a mane mon pa afro din so nkonko ya chief justice for now ontre se na ketua aka mu ne nsa beka na afi nso ne ma hodo a ese o ma ne de ma no ye de ma no ansa na ya pani pa afro so nkonko ye o ma Ghana otemuafo pani enti we ye Gertrude Alabatek no Mami na koma den wo konko den pa wa kire se o ba nani den o fight for ne den right nti eno ho sensem so ko akata ande bi den et aba na yento aso na ehwa na o sa kire se Jimpa Law School secures scholarship deal with BYU eno so yensem oda ko akata e de aba emontan eso na yemfiri ne kopie mo de satellite the daily satellite ko akata na to touch ne ko no kire ma Rangers a year bomb dropped on MPP. Petition accuses Bawumia of peddling dangerous falsehood. The much Dr. Manu Bawumia, and semi okay can never be a who do your idea. In fact, and then I came cram. And Fana Quemukra, when we got a pa, and the Omuchi say, in some who do be or Kaya on kind of crescent, the tia uncle can send me on the cream. And no one sends them so. Kuakratano at a ba. Now, teachers urge to take keen interest in capacity building. The letter of education, no, which them say, young cancer church for no. Mama de nyam remfa mama na munsua de. Na munya tete, emfa mfa church dwumadi amudi na mommo na ne mantumi nkonkan. Emfa ma o my Ghana adusua. Efiri say, edu ba bi na manyi nimde ne mo na be ha dwen pa. Ana ho sensem so. Ko akatai et abam. Na sanso na good board cannot be reason for Galamsey. Senior Hosi eno the metro lens chiremi say Galamsey na ekoso mo fa won tensan ko go board for say good board for to talk to good near dia the free Galamsey for won na ma Galamsey na to ntumi twa o chirema nya no page 9 katefe to son krom na the metro lens ebo ha ma ne say openipa ne den de Senior Hosi chiremi say nya no kra da say good board for na ma Galamsey no ekonanim sa say nya no kra na the campaign at the abano chiremi say Mahama to unveil
$1.5 billion special economic zone akwakete ede ho sensem dia yakopon ya do mechina na Ghana man pani ebepa ho ntoma na brakobra yenko pie mu the graphic sport edi biapa. Ghana qualified for 2026 World Table Tennis Championship page 6 no Timika said the Ghana Black Stars for qualify for World Cup no yen 2026 no see World Tennis Championship ni be yes one now about tennis no Emma Ghana no kokra one say one about football near Black Stars yes. Now one about tennis from Black Lupus Black Lupus qualify yes so inti afi we in fact double me in the Ghana na Painter powers La Galaxy to victory and so katafeta so ba graphic sport na ubehu mmrantie miensa bi wo ha no musi na Black Robert odi kan e Hosnodoy so ni mo no we see academy Nottingham Forest and afi nso mo fa sikuma no so see akan Edema Crystal Palace the den edinketia nanum say Blaster ma qualify na ya qualify munya bi o maka ko bobio amani abere pass o munya ko bobi na na Ghana for ka ho sem bebre I'm telling you because when week mu na watwe yesimu ye benya Ghana Football Association okay won kasama for Henry Asante Twum fine pa wobebe fia ye ne na sinkonwa eno kwasem Anidaso Wɔhɔ adwumadi so na fe no ya qualify for World Cup ne de but nhye ben de go up no so ana as F no wo ye de go akwan mu wobebe ka so obi huhu obi nkeka why na ma qualifiers no na obi nko World Cup ana de Ghana for ka kwadwo enti no hwe a o tenene de ma o ma Ghana national senior team the Black Stars no oto ado ekire mu say ye kese die mo ye tu ho che honhom bo a ye ma Ghana etumi qualify ye say ye kwa akọbọ wi ase nyina ko kansie no mo na akwanya ewo ho ma mo se mo bekobi na mom akwanya bia ne ho ma obi o ye opportunist se du baby no Hosnodoy Ghana for ton safre no edinketia e ka kire se wanye krado for Ghana no mo nyina atwan for England na England for no enfio se se de o ma hu se Ghana eko World Cup ntomunya bi ombeko na ye AFCON no qualifies na emu ayire no mahu ana to so ado se nya no kreda ebi nsi kra enya adwuma enti ompo mba bi ntena obi Hosnodoy morning Nottingham Forest na edinketia nso morning Crystal Palace all those said they are good players omo beka team ni ho a betumi aboa but I think say mo baba beka ho no ya man local boys no so exposure and also beboa pa especially when they Ghana Premier League no and also beboa amasika aba league ni mo onem ade ba kwa ma Ghana football enyiye eye secret ba kwa ewom ene national teams nyiye no ball no ho ye the passion ye adwuma ye bra korban say me ni passion for media na adwuma na me ye ne kokwasa but enam se makoma ne ma adwuma me wo dopa ma adwuma ne ntini me ya me kumi hu nyina ye den eye sana adwuma bi atie prayer o mebo ball ya to South Africa kire say Ghana ko ba AFCON me ma ye teamwork ne ye di nkunim o enya individualism hwe wokọ ye wo teams bebre mu ni quality players but mo bo no mo lose adentra they don't play as a team into say Ghana betumi akoye papa bi wo World Cup na se a age ye bobo ne se team enye se minim bo me na me ye kudus nti me je bo da bi wo de opa yen kofa wiase afa na play bi onim bo nyina me hie mu hwe Real Madrid team no player be no ho no ma world class players nkwa but see hye wo mo ana me boa wo mo lose da se mo bobo ne se as a team a na manya ho se me na me ye good na me nim bo a eno na ma teams ni di nkugu no enti e besere de wa hu ne se Ghana bo AFCON na AFCON ne ye nkwala de no on tena no ho ammo ne bo ehu hia se ye kono mo hye 100 kura ye mfa players na mo ye committed a mo dwena o ma no ho a mo ku o mo ja o mo club to ho e wo mre mpo anka o mo clubs na kura mpo nko mbeti o mo kopro mo nya place no because u ja ho aba na obekọ kura bi kura mpo na obi kura aye perfect kura na watu afiri ho enso mo risk o mo ho bebo ma Ghana ye mfa o ma anko asem ni ba bia o ma ma aka ntra on baby na mo mo teams na bra ko bendo anso kotoko edi mi hwammo ana no me ka kire me wo fa ase anya wonkwa kwadwo o mo di mi hwammo because sa work team no that team na ntese first no ma me nka ase mi nkire o ko kata ne fancy because time no kopa na wonim say emra hasofok any that e ball wa Ghana hase no a ye hye wo mo 1 nila ye kwa mo twa ye 6 no
na team no ekwaje Champions League that season so obeka ya omo na omoji local league no esaje Champions League tino mo one of the best team in Africa omo ne Ali na koshia ye sa giant Egyptian team no omo share no eje Champions League meaning say team no eje one of the best team in Africa yes say one of the the best team in Africa and na has a share no wakra ha and ekwaje 6 ebetena be bi din you see omo team na ntese first ni bio because redad na omo boden omo confederation meaning say Champions League kwara man qualify team ni nye team ni nyo na kotoko atumi atena ha na mu sei Emma work abesha wa ha no na me so disappointed na sa Kamala ne de menim de enti a kotoko coach ni sade ne tum enye o hye ase wo hwie ni nyanne menim de enti sa hwe o second keeper no oye good o Ghana na nkasa ne your problem bebre so omo amufia no na ba no so more than ye ne ye de boy ni ye good menim Kamala ni trim ya ne de enti crucial tournament say no bench no mo bi o ye committed meda concert ne do so boy ya opie ye ba ye ya odi ne se be kan yi it was outside the 18-year box on to me fan sanka a straight red card na hwe kwa kro fa so sen pia referee ni san kan you see I mean how unimi se ndranka e bia enkanya sa red card na e bia kotoko betumi a fight e bi kro betumi ateka na kra tumi anya win wa ha enso hwe de mo ye sesi Anidaso ni ho de obeka je kotoko betumi a qualify bia no oboa na empese obeka no football bibia betumi oh bra kwabra nya emfa that is the truth wom last stop emfa uleda da show ha no Morocco one park na nya se ye de ni bu ha o bodon kofo no be boy na strategy no mo de ba yo o ze ndra edu ba no mo threaten kotoko pa o home kura mfa Morocco na Ghana when was the last time a Ghana team ekọ Morocco kon we ni match o emfa enya adwuma ntifo na ne de o mo prepare na local league na mo nyira mo hu wom ehọ ne de enya de be ye adwuma ye me ya pa because na ka nyina ye techi se be yanka anya hwe kura no anka Ghana strot no be den strot no be konanim yesi a go start for no emfa mo so mu die nso amfa me ye pa nti omo toto ne ma ye me ye ho hyeden say for now ne de omo afrim that is the truth wom ebe ye mfa ko wakata ne si kojo me da se papa pa akasima no do me no na afi anopai no wotwe abo quick commercial break here ba Anidaso Obia ye the discussions no ye the bebrew Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wa beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso anyone kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo baby ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia mehwe baby a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to me see one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you. Amawaniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem, the Ebuso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon dia. Yeah, Bia Punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a so, any attention, ya Nina, Oko Foridia, a brin so, but we ain't what any fire service station, no, in the dish anymore. So, Denta, your Fafa, Ubetumi a Freya, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs. Asante this was something high, or therefore in the all day, yeah, I'm from your brain. Asante this was something high, or drama by a bread. Asante this was something high, or therefore in the Asante this was something high, or drama by a bread. Asante this was something high, or drama by a bread. Come and say
Come and say, give me a now. One no sano day, you saw me jaya. Necessasian Kakranka from Major Day. Without from team is sorry, yeah. Yes, you know, not you know, no bame on solitude. You know, no bame on solitude. Yes, you know, not you know, no bame on solitude. And from a casa said a bonny bibo. Anidaso Wɔhɔ. Dimmy, you are. Yada, mommy, go crazy. Without me, you are. Yada, mommy, go crazy. Dimmy, you are. Yada, mommy, bottom. No one knows no day. You saw me jaya. Necessasian Kakranka from Major Day. Without from team is sorry, yeah. Yes, you know, not you know, no bame on solitude. You know, no bame on solitude. Yes, you know, not you know, no bame on solitude. And from a casa said a bonny bibo. I didn't want to miss ye, I mean him, Nami Pie. I didn't see it, I mean him, Nami Pie. I did do see it, I won't be it. I do see it, run, yeah, no. I did do see it, I won't be it. I do see it, run, yeah, no. And you are, and to make you more than you fry and you. Cabbage, more than you fry and you. And it's a dancing in choir. Dancing in choir. Only one row. And it's a dancing in choir. Dancing in choir. Only one row. They want to give some message. Pardon. Pardon. So give some message. Pardon. So give some message. Pardon. How you mean it? Forgive me, say pardon. Nam shaya say. Tu say matanwa chansie. Obia say. Nam shaya say. Tu say matanwa kefosue. Obia say. Nam shaya say. Tu say matanwa. Obia say. 106.9 Charles got you for Sudan the Lumba with this one. Asante Kai. I do was here now whoop here. I do was here but now whoop here. I'll pay ending come on give us speak up souls. Premature ejaculation, sexual weakness. That idea was so to me, you know, when that's so. You know, not so pa. Give us speak up souls. I make for the Amawa. Sexual weakness, premature ejaculation. I was Sanka give us speak up souls. Yeah, they give us cold capsules about. Very, very effective for waist pain. Cocoa. I am Timmy Howell. What do you know? I give us cold capsules. Give us a balm shot. I don't support your immune system. I could have malaria, typhoid, and a fake jaundice. Last Obia pharmaceutical shop will be a Obia Biato. I do see it, I mean it, I do see it, I won't be it. I do see it, run, yeah, no. I do see it, I won't be it. I remember what to me and Monsieur. Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water and I make for the Amawa. It's pure in every form. You may be a wood, you are to be a water. Don't you give us? And I say Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. Come apart. Ready for now for your supply will be 055 274757. Lumba and supernatural mineral water. 055 274757. Now it's a winning season again, and this time we're not just chasing wins, we are collecting them. The luckiest are crowded about. Our mobile phones is here. Dial star 712 hash. Star 712 hash. Now for the luckiest are crowded also to be. Options near me, option 1 and option 2. The luckiest are crowded.
option 1 kasa wo to ama ho ala fe option 2 no wo to ama fofora wo so betumi use option 2 no ana so betumi our system na kasa generate lucky ticket di ama the other side the mobile phone momo no would eat for outside Ghana so also betumi do credit card to ya the luckiest credit where you come up it's time to win more cash. Yeah, just tell you go bottom. I want them sell tickets back. Let me multiply 500 times. I feel whole community is a bit me down 10 times. Yeah, the luckiest credit channel pay. A mobile phone. I'll star 712 hash. The luckiest credit. Should be a grey bit. A grey agrupa. And it's a care befield. The luckiest credit. Let us paint about time from the diamond paint. We are Benjamin Moore manufactured paint here come up. I have water-based paint here come up. I have very washable. If you are better to me, I wash it. And it's best for the African weather. Painting swim feed it. To dream house now was here. I was a paint it. But to me say fear na that I won't be paint it. And the paint to be and I was so usual. I pay my man come for diamond painting from our colors be our gloss, semi-gloss, high gloss, acrylic vinyl, salt, out of a deluxe. Ready for 0546 770 341 0546 770 341. I shall look at school junction. I'm an organizer. Sprinters at Don Plaza. From Petty Ford. I feel so bad about you paint. I diamond paint. Leaders in paint and colors. But if I say fear baswo the idea, I fear baswo. I the idea. Experience the ultimate in comfort and luxury. You're for Plaza Hotel and I pay me back your furniture hall. The latest hotel about town. A standard hotel. BBI on point. Before you at the chip, and I for Butanso. Well, brush it yourself. I then tap for her. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Events grounds for all your events. Saloon, papa. Now at the Ofosu Plaza Hotel. And the furniture hall. Or restaurants in local and continental. And you be out Pebiano. And the Ofosu Plaza Hotel. Also from Penny for your reservation. Yeah, Enquiries 05304 588 34 020 7979 461. Fosso Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I come apart. Well, I'm a special woman and come on, I'm a fiasco. I'm a fiasco of the MPP. Special good morning and come on, Papa Boateng. Uncle Boats. Uncle Boats, Papa Boateng. I don't pay what to say. Also, we're here live all the way New York. Abruchumemo. Now, that the Lumba one you be was a tank one day. On to paper baby. A tank one day. To paper papa. Hey! To pay.
Sa wonim sa enwa ohun ne ho so hwe a and wonyin Daniel Tupe. And I love the song from Daddy Lumba. Atakwande. Atankwande. Ankwana feda dia finishing. Ah. Don't to paper baby. I mean Sabinam. Atankwande. I love the song. Sasha, good morning and come on. I'm coffee for crew. Yeah, what fast to say? Now let me take this song from the top. My man Sasha CBM. Ah, that the new me me dodo. Atankwande to pepper. What do we?
Bema pim pim, jaja dronko sieme. Bema bakupe, emo mekume. Bema chom pim pim, jaja dronko sieme. Jasieme bro. Apotro bibra waji fia bosue. Woman shuffle white. Apotro bibra waji fia bosue. I'm a miss out for you. Me to a see. Me she was here. Me to a see. Me she was here. Me to a see. Me she was here. Me to a see. I'm a shuffle. Apotro bibra waji fia bosue. Heaven fire. Apotro bibra waji fia bosue. Heaven fire. Me to a see. Me she was here. Me to a see. Me she was here. Me to a see. Me she was here. Me to a see. Heaven fire. Found up, nobody near that you. Found up, nobody near that you. Found up, what's so near that you? Near that you. What's so near that you? And to my baby, Bonnie can't take my baby. My favorite ride. Nakata soa. In a town like that, out of my baby. Mansana mai. Na pipi and quiet. In minutes after 8:106.9, join you live on Facebook. Oba no share link na mo fufuro bi nso atumi ahwe bi. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi no. Eh shaba kwadwo sami bi kwadwo atena se. No shim. And as usual coffee tailor wa ha. Ada pay be din kobo. Join you live on Facebook. Oba share link no. For fufuro bi nso. Antumi hwe bi na no pay. Udia 106.9. Say na fe me mampanifo akwaba. Na no pay Embra DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi so. And I adwa da ehini me boso na da to so aduonum. Won fimpim mienu ene aduonum. Well, today being the 20th day of the month of October 2025. And I pay you din komo. Kwadwo machibiem. Ejo so bra kobra. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. And I pay en koma me pese ye no. Eyade a ha adwene papa. And we as for mine we need to pay attention. Now, the attitude of some health workers. Attitude of some health workers. Especially nurse of war. When you visit the hospital. Nurse ni bi one mabeko hospital. Attitude will be show a no. Wa would the yadi no kwa na wo kra adwane. Wo beko hospital. Attitude be a nurse ni edebetro no ana asfem. Now most patients are complaining about the unfriendly, impatient attitude of some health workers, especially nurses. You call hospital. You know, say nurse adwuma de e dia wo so hwe na yarefo a waba hospital no. Wo hwe no na bibia ekoyie. Na wo bi de ade beba hospital. Na nurse ni wo betietia no ama na attitude a ayade a emu awram kwadwo nkomo e wo nie. Yeah, brako bra medase na yensa me yetiefo na kwa babio na yenchechia wonom. Mika say DJ Ghanaian na biedi atum e wo Betri station honom a na eye DLFM nesa wa bi mu nti yenchia no na yefa na ase kese ma na adwumaden a wo body tie chiri sanso na dofo no dos mika say no Zilla e wo Tema community 11 Zilla dodo na edi amode frena no Zilla wasanso de Ewradwa Otien life or Tema community 11 sa kwade Tema community 11 wa and droba chem edukru pega chima safo mia mante mage ebiedi atum wo kanhyi ya menhira na pa asante zongo hodo mo etie yen ka kire Gideon bada akwese no Gideon balema asante se mechia na ana fi ade hye mo agona nsaba ya cheche mu nyina ne central region for na rakobna enkomo edapono so no asem bia emu awiram kakra and me pese me share se free bia we pie baabi na nie
unsa no pa enkomodie mu no me de kan bibi say adwuma bi a wo be ye na say winya passion passion no ye kan passion na ye mfa nkotwe mu ye kasa bibi obi wo passion ma bibi a na nipa na ne gye ade a wo ye no ye mfa ne say me ya Jaco me ye Lewen the entire ma Jaco ne Lewen do baby na Ghana for kasa o me so exceptional when you talk about movie ni ade na no omo wo passion adwuma na omo ye no like omani je ho nti omo fruma omo pemu nyina na ye den eye adwuma no nti na you could see say adwuma na omo na bibia kwakama edema omai right na movie industry bibia kwakama eno ye one so bi ye adwuma na se nipa no enya ne pem enya ade na ni je ho na ode amene fe na eya ehun sunsuanso a na edeba eno so ade ba ko onim unemployment e kwaso organ ha sei no unemployment adwuma enu o mani mu no e ade titire ba ko a amasa ne ma we ye experience o ya sabe bibire na e ka ho yemisa ye ho say nipa dodo a na omokọ nursing training no wo ye sure say no ne adwuma mo person ko mo ya na Anidaso Wɔhɔ ma Obia wo de yemisa ye ho Obia we school na so me pese me ko nursing nurse for de na titifie sa so still na manfo kwa na eko wo ye sure say no ne adwuma mo pe so mo ye ye besere about time no say wo ba no bo modian na ni nkomo nko akiri man hye wo ba bi se twintwene atwan school na wo ko no twintwene atwan won ko ye adwuma we yo Anidaso Wɔhɔ ma Obia ade bi a wo pese wo ye na wo kon do na wani je ho no wo ye a wo firi wo pem nyina ene wa ho de nyina ye ni ye radio ya tiso aye kese se bra ko bra nya wo Fred anya wadwuma wo be ni biara wo de amemene fe ne be ye sisikanti na wo be mu a enche wo be jai because radio no enya ne be mu wa ye that is the truth sisikanti ana be mu a emfa entedu ba bi a before nse betima ye committed to adwuma a wo ye no aje se wo passion ma adwuma na wo ye den wo ye no se wo ni passion ne de abra ko bna chire tin eno ye one ade ba ko edikan no 2 yemisa ye ho se oman Ghana no nyumeku ahodo no code of ethics ben na ewo adwuma ni mu amde ye adwuma titiri ye Enquires sabia yenimsa yara sabia ya bia enipa ne hododo no enipa ne nkwa ye afiri ni nsa ekoho prese ne nkwa ebekita ne nsem na watimi adi nchinache nti ne yetia yara sabia nti obi a wo kwa yara sabia kwa ye adwuma no se enipa no wonim die soronko a edikan owa abadaye obi ka so be ye nurse ni ana so doctor ni a ana obi a osayade a se nipa no na owo abadaye otese batan ene yade ba kwa se nipa de tunetirim sa wo se obekwa akotena yare sabia akwaye se nurse ni akwaye de se doctor ni a hye no se wuntumi enye ho se batan a krache sister minua be ma don't go there enkoho se wuntumi nya batan a enko nursing training no emfa nkobobra na emwa eno so yade ba ko a ekoso pa ebiew efitiri mra be fonten tan ba ya mebuni sha ase so munye nya phone kitikita o mensem okura han ekuru o man Ghana mu ase no edi o man Ghana bro ama I mean production nkoso okuru mu a production nkoso egu Ghana nyuma o de opa go to government agencies ahodo na kwahwe ade a o moye offices adwuma a woye no o wono phone 24/7 so one na yere a na moye video calls one na mpona na moye video calls adwuma na ka se pay attention to no na adwene kura ni adwuma no so enye no kura ho adwene na wo dwen onam TikTok no all your life inte adwuma na wo ye no ne concentration kura ni adwuma no ni video na wo ye na adwene ye den wo so ya de ba ko ha adwen pa ha adwen and no wonder say ne enipa pie ne obi kwa yare sabe ne senyame na adom no ba fi a Nyankopon ahira ne papa ene Ghana nyame na di ne ho afa hey senior me so ya de ne na o ya de ne mu ya den ne yesi yemfa ne ntu kam yemfa ne ntu ambulance mu kwa yare sabia ne nyame ye watom na osan ba fi a nyame ahumobo wo ba pe bomodia na hye ase na da nyame asesa ba ya afi ba ko ntemansi waja na ase ne visa nyame ahumobo papa so do akwa ba me na me ka kirewo so wo hwese de maya ni bi pekire abrabo mo bɔ no ayaresabia hodo nurses no yes any mema ni bi abrabo mo bɔ no wo ayaresabia hodo ne some of the doctors ni bi nso bra mo bɔ na bra kɔbra
ehu pa utum se nipa ne ko se okwa akoye adwuma se yentua ne kana mom no wankwa akoye se nurse ne ye adwuma ope nye adwuma ope ne mom okwa akodi pa ne atua ne ka at the end of the day ena bio ekwan hodo ampanifo so de nurse fo ne bi so fa so market tuam so e contribute bi enipa de amemene na ye adwuma ode den amemene na ode ye adwuma nti no akomati no Oho na owo no ekom twa ne yam wode kom na ye adwuma no penifo se edidija wo hwe ya na edimuna enenam ye fa ye fumpan so ye fa ye fumpan emfa nsha ban ekom te no nti wusu no wuo no ono so ekom de ne yam o wate ase nti ne mapi ne kabom ma nurses no ene doctors ni bi omunya badaye manipa na so omunya tema e manipa bade besere so wonim se de bidi kan ye no wuni opepa se nurse adwuma no e na wo pa e ha ho nkwaye bi enka se me pa adwuma nti ye besere e yade ehu pa o enipa nkwa o ye bobi no mpa ne ye bone ye di nura se de manipa de ma wo mom no mu e wo kroyim kodo nurse ni bi attitude obehwa kyerɛw hospital na chese we yare ya wode kwa no wasa ko fire de ni bia beka se bebre na kwa yare sabia ko fire de ba fie bebre kwa yare sabia e ko fire de ba fie me wo fa ba ko ne ma me se wa wo no kama no ho ofe kama onyade o polio yale ya obe ayam wo pa ne ya bi ne mo frase na mo se won ko bo immunization yes that is a record that defi am better ye ko bo ne panie yes nurse na ode obo ne panie na ode panie ne ball no hu se ode wo ne sere ha baabi na mo se ode ball no ni ntini na open na wonya ene wo fo so ye me wo fa ne nan no efi ne sere a besi ne kotodwe no aye ketekete se me nsa ha sei ena ne nantu na eba ne nansa no so no aye kesiesi wa ya afo na me ka kire wo your friend John negligence of some of the nurses na kojo me bra John ene wa ya afo enam nurse ni bi ana mo bi otu ye nti wa sana bra bo nyina kojo lady bi ko hospital akwa wo no se de we a nurse ni ne tiatia no wanu no ho obetia no because adwuma na wo ye no onim de kudie nti na wo ho se nurse ni ene Ghana nurses no almost by 90 titru ne man no munyina da ne TikTok yes nkwa TikTok nkwa 24/7 in fact Ghana for some kind of paper ote ho no ma o create content e wo ho no hospital ho na me ka kire ho no create content oh we know them who is talking about ye kona ye timu no just say peni bia mfo bia ho no bia na mu no bia de ope when eso hwe say obia o ye nurse ni bedi ni mra so ye adwuma no pepepe ya to o ma sawram e na obia ho no ye de ope wonim enka me nkoma adwen a enka ministry for health asa hwe magana pomudin so no omo fa hye bi nto ho no no mo retime restrict some of omo ye adwuma wa sabia no sa online e say du ba bia e so mo tumi de mra to ho sa wo kwa adwuma ka betumi aye possible mpa na nya ade a wo de be ya research aboa fa adwuma no kutodi a TikTok na ade nke so mo mujaye wo kwa adwuma na ye se wujaye wo ba fia be ye wade ene post service for ni nyina tete ho no mo ye TikTok I'm telling you emfata enyo enya ni bie yo suatra enya ni bie ye ye wodi bire bi de kita won nsem a ho ne ma bi ho ya mfa ho mfolofole me ne ma bi ho no ma wo mi sare me yimi hu firi ma bibire mu ne ma pi mi mfa me ho nhyem nya bibia o profession no mani die ne obuo mra ho ne ma pi na ne ye nurse ni mu a enipa nkwan kita o na wo wayare sabia na wo ya TikTok live enti nipa ono wayare a waba na wo se onya abotre ni abadaye ma no wo ye video content ha okra nya wa na wo te wo ye den ho adwuma no ni opepese obeya it's very very serious nipa pie wu na nsen dodo na afrisa attitude and nurse fo ni bi e de na die ni attitude of some of the nurses no ha adwen pa enti e besra so ye ono he o manga na pomuden so on fa hye panwu akwan mu na mutumi monitor o activities omutumi monitor o mutitiro no phone so na da ye mpa
Sanya de be ha dwen an ko koduru ho no ma e bi e be frɛ ne ade be ha dwen an ko mo fon so no ko mo ngigin from nsem. Yes. Omo kodu ho a omo ngige obi afon frɛ ne nsem. Non concentrate wadwuma na wo ye no so opon megina ade. Omo nyam se de omo ye senior high school adisuafo omo frɛ se omo nyina omo gya omo se omo nyina omo twempran wo school obasa basa sa. Those days den ya ni bie ni too much ma ha wo man. Se nurse ni benya time ama Obia wa yade a oba sabia no. Te se enya wo ha na ye ne ha wo onfa ho kra. At the end of the day we betua ne ka. We nyam kan betua ne ka efa ne ho ben. Obi e nurse ni a o te se sofo. Nurse adwuma na te se sofo dwuma. E yo frɛ adwuma. Me na me ka kire yo frɛ. E calling. Me na me ka kire wo. Enti se dia sofo ni binom. E de omafu ena ne ma omo bo apu no. Na omo bu nipa kwasea no. Sana nurse fo ni bi nso so. Omo akɔ wuram keke. Enye omo calling na enye ofrɛ. Omo do omo pɛ ekwam ti na omo kɔye. Ti san kɔfo na yehu omo saa no. E wa adwuma ho no ma omo tete. Nipa ni bi saa no. Ehu pa. Enti e besere wo. Nurse adwuma ne yo ofrɛ adwuma. Emfa kɔma ni bere nkɔtena so kwakɔye nurse ni ze obeku bedi awu. Na ade ba ko ni se efo nurse ni bi nsa so ma obi wu a ye ye omo dan. Ye ka hwe. Oh. Wu a wawu. Nurse adwuma kan no profession. Nipa hodo a omo akɔwu ayarasa bia pi dodo na hwɛ mu ba hwɛ huma akɔdu ase no na eye doctor ni bi anasa nurse ni bi negligence bi na ama saa o haw na den aba me se ba kɔbra betu ho na ma de bɛkɔ he enkose we wakunu free wakunu kwa wakunu obi di hye kwa yen sanse ne nkosi ba bia wakunu kwa de ha dwen enti e besere empenifomfo o mani emfendi dwumadi ahodo a nurse fo ni edie life bo no doso enya life bo nurse na dwuma okɔbɔ ni pankwa ho ban enya life o bla kɔbna enya life eni ya che no mu ye ni bi kura se do mu hu nante sa uni abadaya enkɔ obi wu beboa no na obo life sometimes obi be frɛ obi kura no se de ono abra che se wa frɛ no no kwa kura no be nya tamama no ho kura ba no kura yasem foforo emfa no ho kura se I said o kana kura ntie o ha nya ne ha mpo and sometimes come be fa so kura be kasa kire wo no o ya de no kura be koso kojo Ghana ma ka de wo famu e maternity ward a be ya wasefam wo ko hospital a nurse fo ne bi kojo yanka se nurses ni gina na chesa nurses na bi ye good pa I'm telling you e bi ye good pa e bi ni mo badwuma den papa se ye bo ma baso won do mo nko asi ho e ya agide e gi ni pankwa ene se etumi commend sa nkofo no nyame nsira wo nom no onto mo nkwanem but e binom eye ade boni abefrem emra Yesu Kristo ko o se na okuafo no kogu aba no ya bi ko odi aba pa ne we na o sefo no bedua aba boni wo ene me kese ne nurse adwuma no ebinom de o mafu ne nipa bonfo awura mu a ehu pa entima mo konkode ne de Yankopɔn won hyira mo papa se monya nipa ho abataye na mo ya dwumaden eboa ye arafo nkwa ya me hyira mo na mom mo nso so a moya mo huhu ntadu akyira mo de akwa mo koye ne TikTok ntina mo koye mo ko ball life eko pesika ntini pa nkwa ne ho hia mo no mesere mo adwuma ne ka mo resign mo amunyaaye munyai na mmetena fie anam ko pa adwuma wo fro nye e ho nya wo fraud right ena biu ye besra ban nurse ni de na katua no ye besre pa ekama kama dampan ye besre o makatua ne so de efiri na ko sunne me yente hu nsem biu and I know say health minister and in some betudwa last week enya ba we nko asem ne ye kan enya nne na hyase dada nyina mpipi ne ni sedi Ghana to sa no ban be ba ban be ko omo dada nurse fu e mo fa o madwuma before ansa ne ye ka se ndisi ba omo tua kai enya bibi ne fa wo mo omo fa wo mo no somewhere I guess enya December no 1 January no mu fira konwa 7 January no mu fira konwa so adentra mo ntua omo ka adentra etinya nasem omo nyina ka ho ye nya manyosem no ento baabi nurse ni kobo nipa ho kwa ho ban adentra so de kwam kwotran ya sabia so ni ma we nyina ya factors e ka ho ma nurse no ebinim de amemene fini ya adwuma nti ebesere wonom abanye na fam die ne ma hodo ya do de onfa ma wonom obi kwan wa obenya ka akra ibenya basis mpo a sometimes you see enami ba na police officer ba ka ho asem na oni ye nyina pre ka ho what you say yes
Oni na pre ka ho meti no wanye ni sika me bona ba so ya de pa o se wontumi nyi ni sika nti wanye yes ebi mo je pa meti fo no bi mo je ma na akono obegire na je because wa mo so gire wa mo ji wa mo sika bi emfa me na kwam nti obeyi na ni atonche na wage ni sika wahu ye besre si benya bases ahoduo mpa kaja nurses no ebi a pint wei time sei bas beba befo akwa adwuma pint wei time wei beba befo akwa adwuma bebo mo ho ahara won na motumi ayeden aya adwuma ne ye na munya viet ni mu da toto kasa kase na mo akase ni mu da mo enye ya na yei bra kobna enti mpanifo mo so mo manu no ma na mo akase ni mu da ma enye ye na mo mfa sika ne nya de foforo mo adwuma yefo kana sisi kwa adwuma na basis wesia ne afoka ho ma kene do mo kwa adwuma so na aba mo se de ba bi a akade mema nipa na ni ayeden agye adwuma no ho wondua ne ka ode kwam san ya adwuma o san so betua TNT one nipa pere ka ho e wo mra nipa ne pentma ko je obi nkwa parliament fo kwa adwuma ne ye boss ali no pin yem free kwam okwahye mra nti yem free kwam nurse ni kwa je obi nkwa na odi traffic why asalai so these are the things that ka ho nti mesre nurse fo ni bi subamon sesa no mo twam free suban bi ho na mom aban eni mpanifo so wa sede yeso mo ye somebody say na nyina gu akwan mu na so mo hye ne mani ya o mo kase be jai sa ne ma na mo ye no right map apomodin no etimi akonka mo mo 32 minutes after 8 in Shaba Kojo Sami bi anapay we making the points Kofi won so Ghana nurses ni bi suban Hitman, good morning. Good morning, sir. Me de bi ame me ka say Africa has in Angasa no. Oh ye aban adwuma wo mobo. Say oh ye aban adwuma wo ye mobo papa. Especially nurse side scene any teachers for side. Na and they one nurse side no. Nurse if only be seriousness e wo form no. E woni free. Hitman say me know me you know say now saying TikTok pace when it comes to content creating. Yes. Now next in be posty at the bi TikTok, video bi TikTok. Now Hitman, see. It's about time I was say is seriousness basro. Some foreign countries, mostly UK ne other countries, you know, when you are going to work or more you kind of saying baby omode omoniamagu baby I was a son of one and tired no dey guna we jane phone to the locker now I lock it. Most of the hospitals cry what Ghana. Most of the hospitals say what Ghana hakra de bi wa hakra bebre na enwa no moye den omoye na Hitman Ghana has say ni dey metimi aka say 99.9% of hospitals ni bebre na eni saa de ni bi practice saa Hitman me the video bi beto Facebook omomra me hwe Hitman hwe nurse ni hwe ni oye o theater Johnny Alive on Facebook will deal 10619 nurse ni omomra Facebook live omomra me hwe moma video ne nda so kakrama me abraman for da ehonu mo omo pay you know omo pay attention you know ojina see ye TikTok and as I said enye Ghana hankwa Africa has say titiriu this is what they do na nipo posti video we wrong we hear baby ojina operating room yes hwe obu atopan we ni mu na ye ka no otwake the oil dey no we so otwake na ye brofo atopa na obu no yes ana me bua no kene dey say ya atopa ene ye ni twi enti me yanka twi na de otie ne ntia ase yi twake ne de o kan baby bi o you see the ye kan bi nti office we nurse adwuma no na o ka so okoye we mba konam tete TikTok we wi na de akoto na account and an account mu sisi am no ka say for numbers when you followers and someone commented say this is not advisable. Wait. Johnny Alive on Facebook na be video no. Mo yes adie we. Do you know what the nurse said? Or say money we no get. Money we no get. Inti no say aban ti omo ka no. They are finding ways and means to entertain themselves. Omo be didi omo entertain omo. No ma say nye sky dey. They are content creators. They are more or less content creators than being nurse. Yes. And content ni mo muska craching. Content ni mo muska say aban eden etu omoka. And Hitman. If
me edwuma ya me entertainment content creating edwuma into me say me TikTok there is no problem benu pono at the point pono seriousness here then fan me buy say na me kura my phone I was going through my phone na me tia the moment o ma me gba mu na ye be start morning show na phone me dey aton chain cause it's about time ye be business ye ba be business but hospital each and every day be patients crampo that how the dapo a wo hwe ni po no onu po no ehia attention more cause every 5 minutes be I need to check on him or her I was checking on her Hitman me see me call me some me me catch am say me nua man will be a me wo hobby na Hitman hey me mo hospital ni din cause na say omo nsem yi bibiri Hitman utimu say nurse ni no ogina ho na oji nipa na wo no has zero idea me approach ebusaya this is what they were saying say obeye ni internship obeye ni internship and do you know what happened nyame nko anka akura ni wu nyame nko enupo no after everything cramp akura ni nsemu buyi because idea or the between akura na pie like only any idea o nso wo nurse ni internship ni na aka bom no mo yes adwuma no and the door was open and one doctor eltwem akosha akura ba ako no otwem and o kas na den am wo ye no enye doctor na chipi in ba ya ebe boa ya anka akura ni wi and upo the kid was not responding. I was said doctor no e de ne tu we no so bo akura ne san kodo wonim mama kodo mra mu kakra kodo yam nuanom anase maame no ekwa wo so a aya mo friend free no dodo na the negligence of some of the nurses. Yes. Oh, that is true. Say, are you true? Adwuma no say pro ne kan so ho no. In educational system no kan e fa so ema achechire fo no bi ne a school fo no be da ema almost a certificate ahodo isi omo pa ne nyina ka ho ne ma pi na wo mu mama akuya free year sending message cuz mama akuya free year sending message all the way from Canada. Was I hope they are listening. I almost died because of a negligence of a nurse in a government hospital in Ghana. Ekakakra bin kamiwu negligence of a nurse in a government hospital in Ghana. Mama akuya free year messenger would you free Canada? Well, Ghana sikania or kwajara hewa buying ayara sabiada. Me say omunyina kwa abrochi. Sikani nya brochire nim. No bako private. Ye wo ayara sabia hodo aya ankwankra private to Ghana ha omo bu adwumaden. E ho no moko. Omo nkwa government da. Ade ntira. Eno so ne ade ya o man de a aka de bebre na esenke ye de ko na nyina ye me ye di akiri no. Ye nye. Me say Eden ye makofi nko private hospitals. E wo a Niama Sing government hospital, and it's funny. It's very funny. Me say government hospital plan there. Ebiana sad, you know, like mini capre. I'm a government hospital. But pan sooner super many that was a party. Ebe cause ebimu serious. Cause be brainer. Why omo fast when you omo certificate addition one kosua the last time I make a change raba na ye similar show on one holiday bi and I make a change raba say me ko Kumase mampon me ko club bi nurse fo e ba ho pa unia hihye pa otwi na we amamu Germany me nka se menji wani o wait man me nka se menji wani cause ade be chia ma wa hospital that be profession bi o we kita nsema no bi wa yemfa ye ni agro wohia Anidaho e da ye adwuma okay no mabu wa yemfa ho follow David hangover achill na ukọ hangover achill na no power sensory ukọ hospital say ukọ onke kan wa adwen kire patient ni bi cause unya abotre come de no imagine nurse ni ana say doctor ni awabo no akwata na yesabia what the session kania wabo test ya ni mu pepe there's no difference. No difference.
Enya adwuma Obia ye bio. Right. Adwuma no ye de manipa bia me se e yo frɛ. You're calling. Na me ka kyerɛ wo. Nye Obia na so okoye adwuma aresabia. Ehu pa, nye Obia na so otwika. Hyenkani. Ne nyina ye calling. E yo frɛ adwuma because nipa nkwa e na abɔ ho ba. Ndi se wonni sa abadaye no. Any that kind of nyansan nim dia de be ye adwuma na. Enkodi sika ni brechi. Wokɔ ebe ha. Ada pa Ghana for nsam kwa. Enura. Me wo fa ase ba ko edit tissue ko share ni hunim. Eko kai. Na me den manfana nko hospital na me den ko pharmacy. Mini pe bi wo. Abotra solid 2 hours ni entimi yi tissue ni free akra ni hun cause on pene. Abotra pharmacist we enya ye pa to say ye tissue ni free akra ni hunim no. And am ka chen say won say ha say e wo say wo ko hospital na ye bi mo di na wo ko hye ho. Esenka bi se ne di na ye bona ba so. Next time I because we are mebuza ne di na ne bona ba so. Right. Kofi be that na pay 42 minutes after 8. Fafa Joyce live on Facebook and pay ordering a message about also which they are listening. I had a bitter experience with nurses in government hospital. So I switched to a private side and I haven't experienced what I went through at what government hospital had. That is why I choose private hospital over government hospital. Yeah, met you from Brem 059340 6565 0534 050 199. Lumba Super Adaroma. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa, nyami mo papa. Yeah, that's it. Nyami ni anu mo kaningi na ya no fasa mo. Hey, we call doctor the government. Na ko hu se ne nurse for ne ye adwuma. Na wo bought. Na wo bisa se nurse your friend e de friend na se obae so obefesika na akota duane edi. Won ntire won hu nya adwuma o. Eni fa kum no kum wo emfa ne ho. Me de me se na Kofi kan me ko government there. Me pesika ma ko private. E ho mo mbeboa. Okay. Enti ya me ka kire on se adwuma na se yan sell. Na wo ntime nya dai. Na ni obetimi aye ne yan fa na se o ka ne wo party a ade ko se ne hwene o de ne ko ho anko wuye. Money nyamenya adwuma why? Auntie Maggie Nyankopon enka ho prophet ohene ba no pay. Also good morning Hitman watching you live from Kumasi. Good morning. Good morning. Patrick Frosey. Your friend me Aju. The fresh Asham Ajeriku. Mami nti wa no pay. Asan we amoka no Nyankopon hyira mo pa. Man wu no na che say Nyankopon edi mechu. February 24th 2000 mi ko wuba mi dru wa nesini se ko owechi membe sana mu ye se mu be dru mu ye se mu be wuba na nso ba be tra ho sa after dini yem na ye Thursday ni ye hu mi hu bia nye ye ni nko anso na mi ko ni o ena de oye clean ni wo honom no oye mi sign na when for so wo honom ena oye mi sign say of free honom I mean coin inside onu na me second time am ko akọ I say me o free wapen na me coin inside me call ya me ni mama me na me yi me tentente I say okwa oba e hwan e won say oh my yire me hu menchi afi o say menchi si oni o ye ni so menchi inti time I was 30 years ano e no san pie no ka kire clean ani so nti o ho ana na mi mami so abapie enti nurse ne tietia o anya sa o tia me na mi gina ho e se mi nkutu hu wo honum o si na mi mami nko side right but that's it so also what share experience with us this morning. Good morning. It's my good morning. Yeah, Frosey. But your friend Kofi from aka Kofi Agape. Mami ti wa no pay. But your Makasafi Abrikuma. Mami ti wa no pay Kofi. DJ, we no go for afan for you the most. Nyami shamu pa ne tatu we amodebe. Na emribi me yire ko wo. Na first community. Ana misu mabo kado do. Nti the next one no dey make aban ma we say be ba for mo. Let me anka me fan ko private na. Oba no e ka kete ne ka government hospital omukuno oba no omo ye no CS no omo ni anko no omo ja na to ho no e mucha etu oba no anajo no na me nko a omo ma me ko nse omo ko to mucha maku 16
Me say buy private makoboka o to me for buy make up for me. I say kwa dey west. And see government hospital no am nurses in there. Now ko ho no pa. Nurses cash am dey ba hospital no. I'm say mo ni panka ho am nya pa am nye am hwe ni pa am ho to am papa na there. Last police can am ko am ko right. Mate, may I say thank you so much. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. You're frozen. Kofi, man, I share my Diamond City. Make your point, and I'm into your Kofi. Hitman. Yami shamu papa. Ni ejuma moye. Hey. Yami shamu. Ombom mo ban. Abeni abibene nsempa mo dem. Hitman. They say me won. Someone mu nemi situation. Kofi any we dey omo ni. They say Hitman and whereby 2012 the government hospital Tema. Let's me baby out. Me na o de yentimi and showing. Hi. It was after like nurse and the asumano. If you na man call hospital Obia and I'm the running other hospital. And so me call no private one me call. Do you musiva e we come me no. Hitman SKK. That's it, me that say. Good morning. Yeah, good morning, bro, Cobra. Me patch your frost saying. I'm friend Cobra. You. Come my meeting want to pay. The mechanic say, Nyamisha Muina, any topic, no. The mechanic say, next me do me around. I am your say, and I told you, Kuijuma, like a own tea, program way. Nyamisha can go in. Get me bonny, didn't mean Bobby, you do also. Get me bushy. The same can say TikTok, no. Who call TikToker? Oh, we talk say next phone in on or what ya word or TikTok or no. So big Jojo. In fact, I am a ho. Who call say next phone the Sika ye pay name yet, Yesika yet, yet, no matter. So physical Sika and yet, and ye die. Let me see. Oh, they can say, oh, next me. No Jojo be mammy, oh, Jojo be papa. Sapete can they also mammy no papa. Sapete. Because the next one about no, send a member about Kokayano, Kofi Kayano. She be Brumo. I say, also because she for them say, or your next me. Right, Mate, me that say no pay. Good morning. Good morning, brother. Badger Frozen. Badger 49. Come on, into 30 seconds. Brother, na mabo next leave and wabaso. Your friend is the lali, Fiat. Minya you believe in my number you are one country. The lali Fiat. Make way, the car is just gas and my car machine. Many women ask me, me focus on some women ask me. And she has had the lali Fiat you go here, and can for now, we see a and I say, and for my artist. Me say about let go. Mama said for money or no my unit. When the lady be the fair awa for let me the answer. Emma to say I'm and second one with me. Right. And look this and it's with them. I'm at the say I'm the basic years after the Ghanaian. Mate, Kwaku Famisi, your Brenton and that will be answer and to me and making a contribution and pay what you made. So good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost saying. If I'm not quite, because I fit them. Nana, my meeting want to pay. And I pay dear Mwaka Yahi, as some can say Panamodia, and Yoko Shiramo Pan. Amen. It will make hospital tema. Of our Unya copy dinner. Ufaka di Bianco by Bianco computer and Bia Bako doctor, Dr. Minko Jadru, my baby Jadru. Omo Mumu Aduru, Undipami no Bani, Mamkita phone, on a much at you, so more ye do. Ma kobo mi dia me koji maduno no to so obia dura ye dia si ho nipa ni ho nipa na wa friend so mfa no dura pero di mame me kobo panie nipa mi ne wola mu akuna ko me hwa duro na kura mi na de be yare na ye mi amuma me titi aduro bi na ase powder we bia insuri afra bi white bi sa de yare na ye mi amalere na me dia ba na de na wakusan duro we si mame mi timu tinime nipa no ko last person ko kwame na me kobo panie me si bitu mi hunu mitimu tirim mi hunu ma ye bibi na misa kwa misa madam madroni oso wodie makotron sam shi no misa kwa ne nchen mi ye do madam madroni usi ye no hwe okosho si osrami o ma be frema kwa nchen si dan
Pan committee who so say san me we san come and Obia drone or tam de ma wo. Obia drone tamame. After what the fellow continue to me mouth phone see almost frame share and I see me after me who so say me come meeting ko me dey cafe dem come dem come meeting ko panel. Mate, me that say. Good morning. Good. Hello. Good morning. Me pa chef. Me pa chef say. Your friend Auntie Joyce. Ma Joyce and up ma meet you. You, Anna for you. Any doctor for you, Papa. When in the private hospital, see, Semaha, I can say 99% of private hospitals say what Semaha. General hospital, Ghanaian hospital, no doctors na ye juma mom. Unsu call general hospital na. Ti say nya unyo Obia. Unsu call private hospital na. Omo an omo ye juma ma private hospital for no. Near crocro, near nurses for no so sa. Omo ponfi general. Omo call private hospital say ko ye juma. Na uko private na hu no na say, "Hey, sister na no ani ni hu ti say nya onim no. Onim wo no." Because onim no general na wa call private wa ko hu no wo ho. Inti I was say system wo. Dudu na especially nurses no girls no dudu na nyom field. Enyom field. Say no do oni ohwe mami pemu na oni wakasa poto. Right. Me dey I mean jaw mo me kike bi kire wo. Mate, me that say. Good morning. Morning DJ Apollo. Me pa cho me ho ye na so e. Ya me adun o dey say. The first thing. Nana bobo. Nana ma meet you. Me pa cho Damascus na pe wafia. Na yawde any tourist ya je petrol Reach Hospital. Nurse for me catch on say me bo ma baso. I would be in town from Fanto and in a radio Fanto. A blank fear ne sa baba one omo ye juma na juna na this thing. But same na me nai. Na addiction ya no eye me menda no. For nurse for from buy. Me sa kunya me tso no. Me ko aduane dia be papi. Me bana o me yakunyam so me sisi. Me dey, sana me to na ke ba ko no, eya me ya se me to. Eti mu so ma small dem san ko yo honi na na say, "Aba we me honti na oba ya na." Na me hwe me pa. Mate, Nana, yeah that's it. Good morning. Morning, Hitman. Mama Esther you. Mama Esther ma meet you on pay. Eh, nurse for na mo be kan mo asam sa. Ambo ni adwuma pa mo je. As a sentence for no mutie DL pa. Me say nyame nwa hospital bi. Me say wan omo ma me no so na efo so omo ma omo ye no. If so bu ho anye onenim bia wu akire kura. Me say nyame nko anka na esi ni kumu me babai wa. O ayi awo jenu no. Just awo de ye krokro nipa. Me say wo twa akola ne ma. Awodi ani tika akola ni abaiwa ni yam. Wow. Nyame nkuwa afena omufa ni afaha ansa enye nyame na we afa ankomu kuma abaiwa no totune. Me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef say. Yes, I'm a Kwame me kasa fra chemota. Kwame ma meet you. Okay, Hitman of my boy about so near my palm or your boy DLFM. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Your friend is saying, and nurses from home. Hospital negligence, there's a hard time I was saying 24 or 94. The girlfriend, mommy, it will attack rabbit because of hospital negligence. A woman drew more Numadroni into a call. Pharmacy, as all the room said, you will not doing also. But we think that take care doing within 2 weeks, I mean, into the idea of cost of power, and then nurses one day, they see the nurses as avenue for employment. So that back on the kind of calling, but because there's no job in this country, no, I'm going to say, but you'll be near Juma in Tino. Right, but that's it. Good morning. Good morning, man. Me ba chef say. FM do. I mean to do. Because if I took go there, I mean to do. Juma pa, any so pa. Now me the next for no royal next for me bo ambaso. Oh, beetroot hanum. Omu nyina kaka makon de omu ya de pa omu chi omu ni pa.
ma kondo pese o ko ma obenya aresa nti ebirum de ebi good ebi so nye nti nkasa che no mo de super bedi Mate, me da se diodu. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho froze. Patcho, your friend Ogrim kase fi ashama. Mami ti wa no pay. Me patcho no pay we. Nyame nhira mu no nya mu kase. Nkanka nhira ba. Me si asema wa ka no enu ano. Uyi nurse for 10. Me enu pe na ye call aye we adwuma. 8 ni na ye won ye fu. Ti no wodi we adwuma. Me nkasa bebre. Nyame nhira mu. Bye bye. Me da se unso watumi afra no pay. Kobia someone live on Facebook says hey Ghana Kai. Nurses pa ano motueke ewo maternity ward. Felicity Mensa adding a message about no pay live on Facebook. So this is very bad though. May God bless and help Mother Ghana. Good morning. Asante Zongo. Papa. Mami ti wa no pay. Mumbo ne juma papa mudibu o my Ghana. That's it. Mo twempanifo adwen si de so mo yeso. Na mo ma yenso so fie hunu de yeso efa. Nurse doctor say ebi su je. E kan sa na yen hwe o ma sitram susu ye. Ma bro hospital ha. Me ma ko ho kwada ho pay. Me ma kwada ho. Papa, na doctor si ho ne tonton win wa so kwe. Wa so kwe o. Wa so kwe si ho. Na kwe ka sent ni kura no a. Me kura mi wura ho na e for mi mu no. Me kura sama me kata. Wahu, mami kata, it is over private hospital. Yeah, from you. Not a difference kakra wom. Abija dem bi arada. Oba wani na TV so, yes hospital way. Yes, my private hospital. Ya chamba TV so yes so. Masa omu peti hu a, yes akosi hospital. As omu tie. Tada na no. Na doctor esi ho, hwe patient anajo. Na ya so kwe. Kwa ne praza ma ya de foforo. Mate, asante Zongo me da se. See I saw queer in this room. Na query. What see? Good morning. Good morning, Bakabina. Beba Jeff Rose. Acha me da blanca se fi ashama. Abna mami ti wa no pay. Bakabana pay da se pa nyame hira mo oni anomanam. Nyame hira mo pa na bakabana asefo no. Ye wode nyankopon afra no. Ye wode nyame afra no ene ye wode ono asoso. Owo ene pe. Atawe ni fe no de wa shebi. Ana no afra no ho. Enu ano no. Na nurse ni bi wo Tamajenwa. Female surgical. Ba kwa bna me kwada ho. Se yakata nurse ni ye adwuma. No ye adwuma pa. Ono oba night nko a. Oba night nko le sisa ni ye ade. Ah, ba kwa be se ba kwa be yakata nurse na nurse ni. Enti ano sankola na wo mu sua adwuma no. Omo benyume omba night ombe wo se sa sisa na wo ho no ma. Ah, na nkwa na ni agye. Okay. Right. Mate, yeah, that's a papa. Good morning. Good morning. We patch your first say. If I'm Haruna, I'm Kadafi Nima. Haruna, mami ti wanna pay. Hitman. Sir. Me are in Marco Kolebu. And a doctor, I must make a lab. With what trauma me. Me Piero, with the 50 by Bia meet me, and will be me quite the medicine park on Makoyaba. Doctor and the boy for city do a champion on Mako. Kolebu so near Pierre de Moa, love will be pretty. Sana wa trust me kwa specific this meaning na me go be pure because me kwa la makwa the same thing aba doctor no bu afusi dey do champion kwa so omu nyina sa wa lab animo ti do mu ye no mu hwe yi do be ko se me kwa man ko ne ho ne de no kwa ye nti papa ma me bu afu ma me ba oba tai na sa oba ba me yare a o se me kwa ye wa ha man kwa ye the same thing area ba afre ma me bu afu so me san kwa me sika na sa me san kwa ye bio atoro ji do choma me papa onye papa o nyanko pope nenim right Allah na mi kasa temu mate me da say Haruna say unso watumi afrep. Good morning. Good morning sir. Yeah, for say nana da ko ya don do bro nana mami nti o ye final caller ye wrap up anope de damase mo kan asema ma ye pa me say ochina week manim awon sanwa men's ward me wo ho na doctor be pamo nurse for said doctor me no duty I was more can home call rounds no omo to me afon so din komo manimu wo tire ni week doctor me bona baso pa ana doctor ba ko ye or ba friend doctor Mensa ono so me bona baso ana Isaac Ahiraku
ɔno so ɔyɛ nurse ɔno so mebɔ n'aba so na mmienu bi wɔ hɔ deɛ menim wɔn din anka mɛbɔ wɔn din deɛ ɛtete yɛ wɔn din ɛwɔ ɛyi hɔ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛtete yɛ ɔfoɔ deɛ ɔmo kun yɛ 12 years ni nurse ni ɔmo kun akonta ɛwɔ Rich Hospital mɛnim yɛde mogya aba mo fɛnsi ne so ɛno nso ɔmo mmiamia ɔmo fon so doctor ne bɛ pie so na ɔno ɔmo kun yɛ ɔmo di mogya ne si so na yɛ too late 12 years ni pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛwɔ Rich Hospital ɛte nurse fo no deɛ ɔmo a na ekun yɛ ɔmo a ebe meda se sa wonso watumi afre anopa kwadwo Ghana fo akasa and mama ma Kofi Mbremo Kofi Hitman. Ghana fo akasa pa Ghana fo akasa and issues wo I think say Kolebu is one of the hospitals Chale complicated. Very, very complicated. When Dr. Suma said this particular place near there, Obe brands and wide when who baby a woko. And call us very true. Nya Santi Zongo can very Mimi say also call with them. Nami wo honuma. Acha menya cool sisia. Menya cool sisia and na dey advisable. Na nurses phones you be pom chow. Ebi tie yan sebe ye ka se yan ka so mu nyina ebinum eno mu suban te sa ye be sere se o mu nsesem free sa suban no na emmoa cause ni pankwa na ye de ye ka ho asem wa nti ye be sere ya na do bi ase so se o de to DLFM 106.9 Kofi me da se anopai kwadwo ye bra kobra nti yemfa nchia ne na se metifo no se wono mo ni atena bepem sa bempem so yankopon ko nhyira so a wonhyira wo no se de ye ka no papa so pa homa so enye na ni modere mo ni nyina ye pe ye ni nsa nurse ni bi dwumadi ni ye ntan obia na mom no ye pesi ye nyina ye de ye na o man ye koye ni na mputu e ba de besre nurse no enye ho ene ye kwada etokese a me wadi ene no ene ade titiru a ema maya no bibiri na ko nurse sana me hu no o na de sasa wo de wo call na ya wo be hu de me kan call na ya sa na mo to no be danda mo hu no minim sa tare na ye mo fe keke dia nurse for no mo ko cheche se ne wo to ya do na nye o mo nyina ba do na ko cheche o true sizes na dia atare na se ye o mo fe dia minim se ye ni bia mu rusu na se adwuma de ya wo fe se na medical kan de mesre enko engoku obi unim se efa wo so mo bi hwere ne nkwan yakopon bi sa ho asem o mane fa nse ditrim nurse adwuma na nyamedwuma obi oye nurse ni bia se dem di kan de se obi odi sofo adwuma bia wo ye bia nyame de ahya wonsa no at the end of the day no bebu hu konta mane fa wonsa so mo bia ne nkwan so ye no ana ne bra nsu so obewu ni hu ente sa woni nyame obi ka mo a mo ye adwuma pa bo ma so mo nsu so a mana ma bra bonso en mo nsesa na abanye na afom de ne nyina ye ntaachire ne moa na yare sabia enko nka ne sebe ya Ghana ni ne hododo na obetimi anya ne nkwa bra kobra me di cinema sora kono me mfa birthday didi so ima me ho fa sefu na me nso so na covid edika no fama vida na vida abna eye amansoa vida abna amansoa owo odium aprede kumase hono na owo na sister ne den ede sister dufie se opena sempa na Nyankopon de afe ba ko aka na mfe ho nenti Nyankopon okọ nhyira so a wonhyira no na oma na woda no enye soron kokora ompai tamfo bi obehye nhwese bone bia ma no papa wo musum na oma yidi eni nachi so happy birthday ekode ama sister Bna Vida amanso a wowo kumase odium aprede we every sister dufie ena o se yemfa birthday we emfa emma wo Kofi yenko abisuna Abigail nana efia botwe eye adwuma edweso government hospital nurse ni pa obo adwumaden pa na abena nana efia botwe in fact obo adwumaden na damfo ene Samuel Fuliboaten a oton krafia santemantem edema DLFM 106.9 echiri ma opena sempa ntene Nyankopon de afe ba ko aka ne mfie ho de a oma ne medie soronko betum de aye adwuma ewo edweso abayela sabia na onkoso ye ne kase mpagya no emfa ne fra dumo enkodum no ma ene na woda no Nyankopon hia ne pi so happy birthday ekode ama Abigail nana afia botwe a wo ye adwuma ewo edweso government hospital we efri Samuel Ofuliboaten ene wo se yemfa woda kesi we yemfa emma na bra kobra kwakura mu amesoro so no madam fo ba ko obompie so ono otoska akọ takwa bompie so takwa bompie so in fact udi kroni di anhye otrim pa takwa bompie so ho no na ne din no ede Lord nana eye kanka
takwa na ote na mo takwa bompie so na oye adwuma to sika ko enti senior ya menhyira opi no awoda we no onye ne soro nkokora ompagya mfrato mu na onfa nkwato so happy birthday dia maum Lord nana kanka wo takwa na mom woye adwuma so to sika ko gold ewo takwa bompie so ya menhyira na onye okese no pagya o emfiri adomu enkwadom wei efri abebro ne ono so ewo takwa bompie so ono se yemfa woda kesi yemfa so once again happy birthday go to you Lord nana kanka woye o teta kwa mo to good ewo takwa bompie so ya menhyira o no ma woda we no enye so nkokora ba kwabra me de asi koyo bo ame na fe me ma me ankasa bi nua ba frema adunyame wo ba frema adunyame of channel 1 TV and radio frema adunyame wo ba frema adunyame of channel 1 TV say news anchor wo ba frema no menu aba prekope no oh wow wo ba frema adunyame of channel 1 TV and radio sister Abena happy birthday and confirm out nyankopon shiraw wanya okese so happy birthday and come out frema adunyame wo channel 1 TV and radio it's your birthday happy birthday and come out let me say happy birthday and come out Evelyn Ado and your birthday happy birthday and come out Evelyn Ado and your birthday happy birthday and come out nyankopon shiraw wanya okese na fi wo mo akoma so ade nyina embrem so happy birthday and come out Evelyn Ado it's your birthday today God bless you long life and prosperity kwajo yako yako diza dia ye no nyame ya adoma wo chena be sa ba chena so foforo beba en me ye sore so a lawyer Frank Kobena free fa beba na ya din komo lawyer show show pa asa me tin nka che na edwada me tin lawyer nka che ho sa nan sen wo fa bitu kwan kakra aka che lawyer so ma yen tin nka Matias ka che no why Matias obeti ka che sa yon pra prechi ye chia lawyer Frank se na ya ta pra prechi no won pra ne sa na me san chia Zela me chia no na Zela Adrojan no whatever yeah sure na we your friend say Sylvia TV or Manford ye chia no mutie ye pa na de hia mutie o Central Region akopon hira mo na onye mu nya kase titiru na de hia mo ogomu akraman right me amediem akraman for in fact na pem cheche wo nyina akopon nya kase akraman your assignment bi ye wo ho ense maka we need to go there because a whole school no enkwara no do sesene school dan no ama chese nyoma ye koso network nya dwuma no network ne nye network ne nya ba akokora school dan no so bi no so I mean lack of infrastructure at the my school no and akwan ene bridge bi so abu ho no ma in fact yes ye sheda nya time na ekoho na yetimi no omukodi nko but well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see on Koma production team no the lady production in Shaba Kwadwo Samibi a lead producer executive producer Kofi Taylor DJ Marion DJ Fiba Orasamo Kwadwo Akwa a technical producer you're from Hitman. As I can see and Koma the programs director Mavis Ama Insura Silver Lady a deal 106.9 because we're here. Enjoy the rest of our programs. Yako. Onipa beye mi wasasi